ژیان لەگەڵ فەرموودەکانی سەروەردا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فرمودەکانی پوختەی صحیحی مسلم. الباب الأول أول الإيمان قول لا إله إلا الله. 1. عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي عبد الله بن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. قال: فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. قال: فأمرهم ب4 ونهاهم عن 4. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال: هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا 5 من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: وربما قال النقير. قال: وربما قال المقير. وقال: احفظوه وأخبروا به من ورائكم. وقال أبو بكر في روايته: من وراءكم. وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. أخرجه البخاري. بشي إيمان باور. بشي يكم سرتاي إيمان وتني لا إله إلا الله. أبو جمرة دڵێ لە بەردەستی عەبدوڵڵای کوڕی عەباس دابووم، قسەکانیم دەگەیان بە خەڵکەکە. ئافرەتێک هات بۆ لای لەبارەی سرکەی گۆزەوە پرسیاری لێکرد. ئەویش وتی: نوێنەرانی هۆزی عەبدولقەیس هاتنە خزمەت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم فەرمووی: ئەو نوێنەرانە چێن؟ یا ئەو کۆمەڵە چێن؟ وتیان لە هۆزی ڕەبیعەن. فەرمووی: خزمان بەخێر بێن، لە هاتنتان شەرمەزار و پەشیمان نەبن. دەڵێ: وتیان: ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، ئێمە لە ڕێگایەکی دوورەوە هاتوین، لە نێوان ئێمە و بەڕێستانە ئاوایەک لە کافرانی موضەڕ هەن، ئێمە ناتوانین سەردانت بکەین مەگەر لە مانجی حەرامدا، لەبەرەوە فەرمانێکی ڕوون و ئاشکرامان پێ ڕابگەێنە کە ئێمەش بیگەێنین بە خەڵکی لای خۆمان و پێشی بچینە بەهەشتەوە. دەڵێ: فەرمانی پێکردن بە 4 شت و قەدەغەشی کردن لە 4. فەرمانی پێکردن بە باوەڕهێنان بە خوای تاک و تەنها و فەرمووی: ئایا دەزانن باوەڕ بە خوای تاک و تەنها چییە؟ وتیان: خوا و پێغەمبەرەکەی زاناترن. فەرمووی: شایەتی بدەن کە هیچ خوایەک نییە جگە لە ئەڵڵاه، محەممەدیش ڕەوانەکراوی خوایە، نوێژ بکەن، زەکات بدەن، ڕۆژووی ڕەمەزان بگرن، 5 یەشی دەستکەوتی جەنگ بدەن. هەروەها قەدەغەشی کردن لە 4 شت: سرکەکردن لە ناو کولەکەدا، لە ناو گۆزەی سەوزدا ئەوەی ئارەقیان تێدا هەڵگرتووە، لە ناو ئەلموزەفیددا کاسەیەکە ناوەکەی قیر دراوە، لە ناو نەقیردا کاسەیەکە لە قەدی درەختە و ناوەکەی هەڵکۆڵراوە. ئینجا فەرمووی: ئەم فەرمانە بپارێزن و کاری پێ بکەن و بیگەێنن بە خەڵکی لای خۆتان. ئەبوو بەکر کە مامۆستایەکی موسلیمە لە ڕیوایەتەکەیدا دەڵێ: بەو خەڵکەی لە دواتانەوەن. ئیبن معاذ لە فەرمودەیەکدا لە باوچیەوە بۆی زیاد کردووە، دەڵێ: پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە ئەشەج عەبدولقەیسشی فەرموو: لە ڕاستیدا تۆ 2 سیفەتت تێدایە،
خدا خۆشی دەوێن ژیری و پەلە نەکردن و لەسەرخۆیی لە کار و باردا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إن لا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. سورة لقمان الآية 34. ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل، فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. أبو هريرة خدا لي رازي بي دليم روجيك پیغمبر صلى الله عليه وسلم لناو خلچي دا دركوت پیاوه كات خزمتي ووتي اي پیغمبري خوا باور چيا؟ فرموي باورت هبيت بخوا بە فریشتەکانی بە کتێبەکانی بە دیدار و خزمەت گەیشتنی بە پێغەمبەرانی هەروەها باوەڕت هەبێ بە زیندووبوونەوەی ڕۆژی قیامەت. ئینجا وتی ئەی پێغەمبەری خوا ئیسلام چییە؟ فەرمووی ئیسلام ئەوەیە خوا بپەرستی و هیچ شتێک نەکەیت بە هاوبەشی، نوێژە فەرزەکانت بکەیت، زەکاتی دیاریکرا بدەیت، ڕۆژووی ڕەمەزان بگریت. وتی ئەی پێغەمبەری خوا ئیحسان چییە؟ فەرمووی وا خوا بپەرسیت وەکو چاوت دەیبێت، چونکە ئەگەر تۆ چاوت لەو نەبێت ئەو چاوی لە تۆیە. ئینجا وتی ئەی پێغەمبەری خوا کەی ڕۆژی قیامەتە؟ فەرمووی پرسیار لێکراو لەو بارەیەوە کە هاتنی قیامەتە زاناتر نییە لە پرسیارکە، بەڵام باسی نیشانەکانی بۆ ئەکەم. هەر کاتێک کەنیزەک گەورەکەی خۆی بوو ئەوە لە نیشانەکانیەتی. هەروەها ئەگەر ڕوت و پێخاوسەکان ببنە کاربەدەستانی خەڵک ئەوەش لە نیشانەکانیەتی. هەروەها هەر کاتێ شوانەکانی مەڕووماڵات شانازیان کرد بە بەرزی کۆشکەکانیانەوە دوای ئەوەی دەست دەگرن بەسەر کاروباریاندا ئەوەش لە نیشانەکانیەتی. 5 شتیشەن کەس نایانزانێت جگە لە خوا. ئەنجام ئایەتەی خوێندەوە إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. سورة لقمان آية 34. واتا لراسيدا هرخوا كاتي روجي هاتني قيامت دزانيت، هر اويش باران دبارينيت، هر اويش دزانيت چی لە منداڵداندا هەیە. هیچ کەس نازانێت سبینێ چی دەکات، هیچ کەسێک نازانێت لە چ خاکێکدا دەمرێت. لە ڕاستیدا خوا زانا و شارەزایە. اینجا پیاوەکە پشتی هەڵکرد و ڕۆیشت. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئەو پیاوەم بۆ بجێڕنەوە. کاتێ ویستیان بیجێڕنەوە کەسیان نەبینی. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئەوە جوبرائیل بوو، هات بۆ ئەوەی خەڵک فێری ئاینەکەیان بکات. عن سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة
جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. سورة التوبة الآية 113. وأنزل الله تعالى في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. سورة القصص الآية 56. أخرجه البخاري 1360. سعيدي كري مسيب لباوچي وبومان دجيريتو ودلي أبو طالب لسر مرق دابو. پیغمبر صلى الله عليه وسلم هاد بولاي بيني أبو جهل عبد الله كري أميي كري مغيرة لبين. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: أي مام بلي لا إله إلا الله، أو شيك كللاي خوا بوشايتي بوددم. أبو جهل وعبد الله كري أبو أمية وتيان: أي أبو طالب، على أين عبد المطلب لا لديت؟ پیغمبرش صلى الله عليه وسلم همان قسەی بۆ دووبارە دەکردەوە، هەتا ئەبوو تاڵب لە دواوتەی خۆی داوتی ئەو لەسەر ئاینی عەبدولموطەلیبە، ڕازی نەبوو بڵێ لا ئیلاهە ئیلا الله. پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم فەرمووی: بەڵام سوێن بەخوا ئەگەر ڕێگریم لێ نەکرێت داوای لێخۆشبوونت بۆ دەکەم. هەر بۆیە خوای گەورە ئەم ئایەتەی ناردە خوارەوە کە پێغەمبەر و ئیمانداران بۆیان نییە داوای لێخۆشبوون بۆ موشریکەکان بکەن، با خزمشیان بن. دوایەوەی لێیان ڕوون بوو ئەو موشریکانە نیشتە جێی دۆزەخن. خدا لەبارەی ئەبوو تاڵیبەوە ئەم ئایەتەی بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دابەزان: بێگومان تۆ ڕێنمایی کەسێک ناکەیت کە خۆشت دەوێت، بەڵام خوا بیەوێ ڕێنمایی هەر کەس بکات دەیکات، هەر ئەویش زاناترە بە ڕێنمایی کراوەکان. الباب الثاني: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. 4. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. بەشی دووەم: فەرمانم پێکراوە بجەنگم لەگەڵ خەڵکیدا هەتا دەڵێن لا إله إلا الله. ئەبوو هورەیرە خدا لێ ڕازی بێ دەڵێ کاتێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کۆچی دوایی کرد و ئەبوو بەکر کرا بە خەلیفە، کۆمەڵێک لە عەرەبەکان پاشگەز بوونەوە. عومەری کوڕی خەتاب خدا لێ ڕازی بێ بە ئەبوو بەکری فەرموو خدا لێ ڕازی بێ چۆن دەجەنجید لەگەڵ ئەو خەڵکەدا لە کاتێکدا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی: فەرمانم پێکراوە بجەنگم لەگەڵ خەڵکیدا هەتا دەڵێن لا إله إلا الله. هەر کەس وتی لا إله إلا الله
خۆی و سامانیشی پارێزراوە تەنها بە حەقی خۆی نەبێت لێپرسینەوەشی لە لای خوایە. ئەبوو بەکر وتی سوێن بەخوا دەجەنگم لەگەڵ ئەوانەی جیاوازی دەکەن لە نێوان نوێژ و زەکاتدا چونکە زەکات مافێکە لە ساماندا. سوێن بەخوا ئەگەر پەتەگوریسێکم نەدەنێ کە داویانە بە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لەسەر ئەوە دەجەنگم لەگەڵیاندا. عومەر وتی سوێن بەخوا هەر خێرا بۆم دەرکەوت کە خوا لە دڵی ئەبوو بەکری داچەسپاندووە بۆ جەنگ ئینجا بۆیشم دەرکەوت کە ئەو لەسەر حەقە. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. عبد الله كري عمر خدا لي رازي بيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي فرمانم پێکراوە بجەنگم لەگەڵ خەڵکیدا هەتا شایەتی دەدەن کە هیچ خوایەک نییە جگە لە ئەڵڵا محەممەدیش ڕەوانەکراوی خوایە نوێژیش بکەن زەکاتیش بدەن ئەگەر ئەوەیان کرد ئەوا خوێن و سامانیان لە لای من پارێزراوە مەگەر بە حەقی خۆی لێپرسینەوەشیان لە لای خوایە. الباب الثالث من قتل رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله. 6 عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. أما الأوزاعي وابن جريج ففي حديثهما قال أسلمت لله، وأما معمر ففي حديثه فلما أهويت لأقتله قال لا إله إلا الله. بەشی سێیەم کەسێک پیاوێک لە کافرەکانی کوشت دوای ئەوەی وتبووی لا إله إلا الله. مقدادی کوڕی ئەسود خدا لێ ڕازی بێ دەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم گەیشتم بە پیاوێک لە کافرەکان جەنگا لە دژم و بە شمشێر دای لە دەستێکم و قرتاندی ئینجا ڕای کردە پشتی درەختێکەوە وتی باوەڕم هێنا بەخوا ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئایا بیکوژم دوای وتنی ئەو قسەیە؟ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی مەیکوژە. دەڵێ منیش وتم ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەو دەستێکی قرتاندوم دوای قرتاندنی دەستم ئەوەی وت ئایا بیکوژم؟ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی مەیکوژە. ئەگەر بیکوژیت ئەو لە شوێنی تۆدایە پێش ئەوەی بیکوژیت تۆش لە شوێنی ئەو دای پێش وتنی ئەو وتەیەی کە ئەو وتوێتی واتە ئەو بە مسلمانی مردووە تۆش ئیمان لەدەست دەدەیت چونکە مسلمانێکت کوشتووە. عن أبي أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ. قال فقال سعد وأنا والله لا أقتل مسلما حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة.
قال رجل: ألم يقل الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ سورة الأنفال الآية 39. فقال سعد: قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة، وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. ئوسامەی کوڕی زەید خوددا لێ ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بە مەفرەزەیەک ناردنی بۆ سەر تیرەی حروقات لە هۆزی جوهەینا. دەمە و بەیان گەیشتی ناوێ، کەوتبوونە جەنگە و شکاندبوونیان. گەیشتم بە پیاوێک وتی: لا إله إلا الله. منیش شمشێرێکم لێدا و کوشتم، بەڵام بوو بەگرێ لە دڵمدا. جێڕامەوە بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم فەرمووی: ئایا وتی لا إله إلا الله و کوشتیشت؟ دەڵێ: وتمەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، لە ڕاستیدا ئەو لە ترسی چەکەکە وایوت. فەرمووی: ئایا دڵت لەت کرد تا بزانێت لەبەر ئەوە وتویەتی یان نا؟ بەردەوام پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەوەی دەوتەوە بەسەرما هەتا خۆزگەم دەخواست کە ئەو ڕۆژە موسڵمان بوو بمایە. دەڵێ: سعدیش وتی: بەخوا من هیچ موسڵمانێک ناکوژم هەتا وەرگزل نەیکوژێت، واتە ئوسامە. دەڵێ: ئینجا پیاوێک گوتی: ئایا خوای گەورە نەیفەرمووە بجەنگن لەگەڵیان با نەبنە مای فیتنە و ئاینیش هەمووی ببێ بە ئاینی خوام؟ سعدیش وتی: ئێمە جەنگاوین بۆ ئەوەی فیتنە ڕوونەدات، بەڵام تۆ و هاوڵەکانت دەتانەوێت بجەنگن بۆ ئەوەی فیتنە بەرپا بکەن. عن صفوان بن محرز أن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه بعث إلى عسعس بن سلامة زمن فتنة بن الزبير فقال: اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم. فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر، فقال: تحدثوا بما كنتم تحدثون به، حتى دار الحديث. فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه فقال: إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم إلا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا من المسلمين إلى قوم من المشركين، وإنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله، وإن رجلا من المسلمين قصد غفلته قال: وكنا نحدث أنه أسامة بن زيد، فلما رجع عليه السيف قال: لا إله إلا الله، فقتله. فجاء البشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع، فدعاه فسأله فقال: لم قتلته؟ فقال: يا رسول الله، أوجع في المسلمين وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا، وإني حملت عليه، فلما رأى السيف قال: لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ قال: نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. صفوانی کوڕی محریز دەڵێ جوندبی کوڕی عەبدوڵڵای بەجەلی خوددا لێ ڕازی بێ لە سەردەمی فتنەی عەبدوڵڵای کوڕی زوبێردا ناردی بۆ لای عەسعەسی کوڕی سەلامە و وتی: کۆمەڵێک لە براکاتم بۆ کۆبکەرەوە با قسەیان بۆ بکەم. ئەویش کەسێکی نارد بە دوایاندا. کاتێک کۆبوونەوە جوندب هات و جبەیەکی زەردی کڵاوداری لەبەردا بوو. وتی: لەسەر قسەکانی خۆتان قسە بکەن. هەر قسەکراو لە کەسێکەوە دەگۆڕا بۆ کەسێکی تر. کاتێ نۆرە گەیشتە سەر ئەو کڵاوەکەی لەسەر لادا وتی: من هاتوون بۆ لاتان باسی هیچتان بۆ ناکەم، باسی پێغەمبەرەکەتان نەبێ صلی الله عليه وسلم. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم سوپایەکی لە مسلمانان نارد بۆ سەر قەومێک لە مشریکەکان، لەوێ بەرامبەر بە یەک ڕاوەستان. پیاوێک لە مشریکەکان
هەرکە نیازی کوشتنی مسلمانێکی بکردایە پەلاماری دەدا و دەیکوشت. یەکێکیش لە مسلمانەکان بێ ئاگاییە و پیاوەی قۆستەوە و پەلاماریدا. واش قسەیان بۆ کردوین کە ئەو پیاوە ئوسامەی کوڕی زەید بووم. کاتێ شمشێری لێ ڕاکێشا مشریکەکە وتی لا ئیلاهە ئیلا الله، بەڵام هەر کوشتی. اینجا هەواڵدەر خۆی گەیاندە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. ئەویش پرسیاری لێ کرد و وەڵامی دایەوە. هەتا هەواڵی ئەو پیاوەشی دایە، واتە هەواڵی ئوسامە کە چی کردووە. پێغەمبەریش صلی الله عليه وسلم بانگی کرد و فەرمووی بۆچی کوشتت؟ وتی ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، ئازاری گەیان بە مسلمانەکان، فلان و فیساری لێ کوشتین، ناوی چەند کەسێکی برد، هەر بۆیە منیش پەلامارمدایە. کاتێ چاوی بە شمشێرەکە کەوت وتی لا ئیلاهە ئیلا الله. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئایا کوشتت؟ وتی بەڵێ. فەرمووی ئەی چی دەکەیت لە لا ئیلاهە ئیلا الله لە ڕۆژی قیامەتدا؟ ئوسامە وتی ئەی پێغەمبەری خوا داوای لێخۆشبوونم بۆ بکە. فەرمووی ئەی چی دەکەیت لە لا ئیلاهە ئیلا الله لە ڕۆژی قیامەتدا؟ ئیتر بەو شێوەیە هەردەی فەرموو ئەدی چی دەکەیت لە لا ئیلاهە ئیلا الله لە ڕۆژی قیامەتدا؟ الباب الرابع: من لقي الله تعالى بالإيمان غير شاك فيه دخل الجنة. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. بەشی چوارەم: هەر کەس بە ئیمانەوە گەڕایەوە بۆ لای خوا و هیچ گومانی نەبوو دەچێتە بەهەشتەوە. عوسمان خدا لێ ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئەوەی مرد و دەیزانی و باوەڕی وابوو کە هیچ خوایەک نییە جگە لە ئەڵڵا دەچێتە بەهەشتەوە. عن أبي هريرة رضي الله عنه أو عن أبي سعيد رضي الله عنه شك الأعمش قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادعوا الله لهم بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، قال: ويجيء الآخر بكف تمر، قال: ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا، وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. أبو هريرة خدا لي رازي بي، يا أبو سعيد خدا لويش رازي بي، ئەعمەش گومانی هەبوو کامیان دەڵێ لە ڕۆژی غەزای تەبوکدا خەڵکەکە تووشی برسێتی بوون. وتیانەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەگەر ڕێگامان بدەیت وشترەکانمان سەر ببڕین، تێریش دەبین و ڕۆنیشی لێ دەگرین. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی وا بکەن. دەڵێ عومەر هات و وتی ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئەگەر وا بکەیت وڵاغی سواربوونمان کەم دەبێتەوە، بەڵکو داوایان لێ بکەیت پاشماوەی خۆراکەکانیان بهێن و ئینجا دوعای بەرەکەتی بۆ بکەیت، بەڵکو خوای گەورە بەرەکەتی تێبخات. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی بەڵێ. بانجی کرد، پیستەیەکیان بۆ هێنا و ئینجا داوای کرد پاشماوەی خۆراکەکانیان بهێنن. وتی پیاوێک لێوەچێک گەنمەشامی هێنا، یەکێکی تریش خورما و یەکێکی تریش پارچەنانێک و هەتا دوایی، هەتا لەسەر پێستەکە کەمێک شت کۆبوویەوە. دەڵێ ئینجا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم
دوعای بەرەکەتی کرد. اینجا فەرمووی لە دەفرەکانتانە خۆراک هەڵبگرن. دەڵێ هەمویان بەو دەفرانەی پێیان بوو خۆراکیان برد، هەتا یەک دەفر نەما لە ناو سوپاکە و هەمویان پڕ کرد. دەڵێ اینجا دەستیان کرد بە خواردن و هەتا تێر بوون و لێشیان مایەوە. اینجا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی شایەتی دەدەم کە هیچ خوایەک نییە جگە لە ئەڵڵا، منیش ڕەوانەکراوی خوام. هەر کەس بەم دوو وتەیەوە بگەڕێتەوە بۆ لای خوا گومانی نەبێ ڕێگای بەهەشتی لێ ناگیرێت. عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال: مهلا لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. لا الصنابحية ولا عبادي كري صامت وخدا ليان رازي بي دلي چوم بولاي لسر مرق دابوم دستم کرد بگریان وتی آرام بە بۆچی دەگریت؟ سوێن بەخوا ئەگەر شەهید بووم شایەتیت بۆ دەدەم، ئەگەر شەفاعەتم بۆ کرا بۆت دەکەم، ئەگەر توانیم سوودت پێ بگەێنم. ئینجا وتی سوێن بەخوا. فرمودەیەک نییە کە لە پێغەمبەری خوام صلی الله عليه وسلم بیستی بێ و خێری ئێوەی تێدا بێت بۆم نەجێڕابنەوە جگە لە یەک فرموودە، ئەویش ئیمڕۆ بۆتان دەجێڕمەوە. منیش ئێستا مردن دەورەی داوم. لە پێغەمبەری خوام صلی الله عليه وسلم بیستووە فەرموویەتی هەر کەس شایەتیدا کە هیچ خوایەک نییە جگە لە ئەڵڵا و محەممەدیش ڕەوانەکراوی خوایە، خدا ئاگری لەسەر حرام دەکات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا، وفزعنا فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا، فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا، ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، وقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. قال: فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لأستي، فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر فإذا هو على أثري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ فقلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لأستي. فقال: ارجع.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم. أبو هريرة خدا لي رازي بي دڵێ ئێمە چەند کەسێک بووین بە دەوری پێغەمبەری خوادا صلى الله عليه وسلم دانیشت بووین. ئەبوو بەکر و عومەریشمان لەگەڵدا بوو. پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم لە ناومان هەستا و ڕۆیشت. زۆری پێچوو، ترساین تووشی شتێک بوو بێت، خێرا ڕاپەڕین. هەموو ئاستاین من یەکەم کەس بووم کە ڕاپەڕین. دەرچوون بە دوای پێغەمبەری خوادا صلى الله عليه وسلم دەگەڕام، هەتا گەیشتم بە دیواری باخێک کە هی ئەنسارەکانی بەنی نەجار بوو. بە دەوریا گەڕام بۆ ئەوەی دەرگاکەی بدۆزمەوە، بەڵام جۆگەلەیەکم بینی لە بیرێکەوە دەردەچوو، لە کونی دیوارێکەوە دەچووە ناو باخەکە. منیش خۆم باریک کردەوە، وەکو ڕێوی بەناو کونەکەدا چوومە ژوورەوە بۆ لای پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم. ئەو خەڵکەش لە دواوەمەوە بوون. فەرمووی: ئەبوو هورەیرە، وتم: بەڵێ ئەی پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم. فەرمووی: ئەوە چیتە؟ وتم: تۆ لە ناو ئێمەدا بوویت، هەستای تو ڕۆیشتی، زۆر دواکەوتی، ئێمەش ترسای تووشی شتێک هاتبی، هەموومان ڕاپەڕین. منیش یەکەم کەس بووم کە ڕاپەڕیم. هاتم بۆ لای ئەو دیوارە، وەکو ڕێوی خۆم کۆ کردەوە بۆ ناو دیوارەکە. خەڵکەکەش وا لە دواوە من نعلەکانی دامێ و فەرمووی: ئەی ئەبوو هورەیرە، ئەم نعلانەم ببە، هەر کەسێکت بینی لە پشت ئەم دیوارەوە شایەتی بدات کە هیچ خوایەک نییە جگە لە ئەڵڵا، بەدڵ باوەڕی بەوە هەبێت، ئەوە مژدەی بەهەشتی بدەرێ. منیش یەکەم کەس کە پێی گەیشتم عومەر بوو. وتی: ئەو نعلانە چین ئەبوو هورەیرە؟ وتم: ئەبانە نعلەکانی پێغەمبەری خوایە صلى الله عليه وسلم، بەوانەوە ناردوومی. گەیشتم بە هەر کەسێک کە شایەتی بدات هیچ خوایەک نییە جگە لە ئەڵڵا، بەدڵ باوەڕی پێی هەبێت، مژدەی بەهەشتی بدەمێ. وتی: عومەر دەستێکی کێشا بە نێوان هەردوو مەمکمدا، کەوتم بە دوادا. ئینجا وتی: ئەی ئەبوو هورەیرە، بگەڕێرەوە. منیش گەڕامەوە بۆ لای پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم. دڵم پڕ ببوو، خەریک بوو دەگریام. عومەریش دوام کەوت. پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم فەرمووی: ئەوە چیتە ئەبوو هورەیرە؟ وتم: گەیشتم بە عومەر، ئەو هەواڵەمدایە کە بە منتدا نان، ئەویش کێشای بە نێوان هەردوو مەمکمدا و کەوتم بە دوادا. ئینجا وتی: بگەڕێرەوە. پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم فەرمووی: ئەی عومەر، چی وای لێ کردیت کەوا بکەیت؟ وتی: ئەی پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم، دایک و باوکم بە قوربانت بێت. ئایا ئەبوو هورەیرەت بە نعلەکانتەوە ناردبووم؟ کاتێک گەیشت بە هەر کەسێک کە شایەتی بدات هیچ خوایەک نییە جگە لە ئەڵڵا و بەدڵ باوەڕی پێی هەبێ، مژدەی بەهەشتی بداتێ؟ فەرمووی: بەڵێ. عومەر وتی: دەوامەکە، چونکە من دەترسم خەڵکی پشت بەوە ببەستن، وازیان لێبێنە باکار بکەن. پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم فەرمووی: وازیان لێبێنە. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. معاذی کوڕی جەبەل خدا لێ ڕازی بێ دەڵێ: من لە پشت پێغەمبەری خواوە صلى الله عليه وسلم سوار بووبووم. لە نێوان من و ئەودا هیچ نەبووم جگە لە پاڵپشتی زینەکە.
فەرمووی ئەی معادی کوڕی جەبەل وتم ئەمر بکە لە خزمەت تامەی پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم. ماوەیەکی تر ڕۆیشت دووبارە فەرمووی ئەی معادی کوڕی جەبەل وتم ئەمر کە لە خزمەت تامەی پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم. ماوەیەکی تریش ڕۆیشت و فەرمووی ئەی معادی کوڕی جەبەل وتم ئەمر کە لە خزمەت تامەی پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم. فەرمووی ئایا دەزانی مافی خوا لەسەر بەندەکانی چییە؟ دەڵێ وتم خدا و پێغەمبەرەکەی صلى الله عليه وسلم زاناترن. فەرمووی لە ڕاستیدا مافی خوا لەسەر بەندەکانیەوەیە کە بیپەرستن و هیچ شتێک نەکەن بە شەریکی. ماوەیەکی تریش ڕۆیشت دووبارە فەرمووی ئەی معادی کوڕی جەبەل وتم ئەمر کە لە خزمەت تامەی پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم. فەرمووی ئایا دەزانی مافی بەندەکان چییە لەسەر خوا ئەگەر وایان کرد؟ وتم خوا و پێغەمبەرەکەی زاناترن. فەرمووی ئەوەیە کە سزایان نەدات. عن محمود بن الربيع رضي الله عنه عن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حديث بلغني عنك أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم. قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك وودوا أنه أصابه شيء. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. لا محمودی کوڕی ڕەبیع و خدا لێ ڕازی بێ لە عوتبانی کوڕی مالیکەوە خدا لەویش ڕازی بێ بۆمان دەگێڕێتەوە دەڵێم هاتم بۆ مەدینە گەیشتم بە عوتبان وتم فەرموودەیەکم لە تۆ پێگەیشتووە وتی چاوم تووشی شتێک بوو منیش ناردم بۆ لای پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە من پێم خۆشە سەردانم بکەیت و لە ماڵی ئێمە نوێژ بکەیت بۆ ئەوەی بیکەم بە جێنوێش. دەڵێم پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لەگەڵ چەند کەسێک لە هاوڵان هات و چووە ژوورەوە و دەستی کرد بە نوێشکردن. هاوڵانی لەناو خۆیاندا قسەیان دەکرد. زۆربەی باسەکەیان لەسەر مالیکی کوڕی دەخشەم بوو. وتیان خۆزگە دەخوازین کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دوعای لێ بکات و تیا بچێت. خۆزگەشیان دەخواست تووشی شتێک ببێت. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە نوێژەکەی بوویەوە و فەرمووی ئایا شایەتی نەدەدا کە هیچ خوایەک نییە جگە لە ئەڵڵا و منیش ڕەوا نەکراوی ئەوم؟ وتیان ئەو وا دەڵێت بەڵام لە دڵیەوە نایەت. فەرمووی کەس نییە شایەتی بدات کە جگە لە ئەڵڵا هیچ خوایەک نییە و منیش پێغەمبەری خوام بچێتە ئاگرەوە یا سزاکەی بچەژێت. ئەنەس وتی زۆر دڵخۆش بووم بەو فەرموودەیە و بە کوڕەکەمم وت بینووسە ئەویش نووسی. الباب الخامس الإيمان ما هو وبيان خصاله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبي الله إنا حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم وأنهاكم عن أربع عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا يا نبي الله ما علمك بالنقير؟ قال بلى جذع
تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء، قال سعيد أو قال من التمر، ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم ليضرب ابن عمه بالسيف. قال: وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال: وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ففيم نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. بەشی پێنجەم. ئەبوو سەعیدی خودری خوددا لێ ڕازی بێ دەڵێ کەسانێک لە عەبدولقەیس هاتن بۆ خزمەت پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، وتیان: نەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، ئێمە ئاوایەکین لە ڕەبیعە، لە نێوان ئێمە و تۆدا کافرەکانی مودەڕ هەن، ناتوانین سەردانت بکەین لە مانگە ڕێز لێ گیراوەکاندان نەبێ، فەرمانمان پێ بکە بە فەرمانێک، ئێمەش فەرمان بکەین بەوانەی لای خۆمان پێیشی بچینە بەهەشت، ئەگەر ئێمە بەو کارە هەستاین. پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی: فەرمانتان پێ دەکەم بە چوار شتیشتان لێ قەدەغە دەکەم: خوددا بپەرستن و هاوڵی بۆ دامنێن، نوێژ بکەن، زەکات بدەن، ڕۆژووی ڕەمەزان بگرن، 5 یەکی دەستکەوتیش بدەن. 4 شتیشتان لێ قەدەغە دەکەم: خواردنەوەی سرکەی ناوکولەکە، هینا و گۆزەی سەوز، ئەوەی یارەقیان تێدا هەڵگرتووە، هینا و قیردراو، کاسەیەکە ناوەکەی قیردراوە، هینا و داری هەڵکۆڵدراو، کاسەیەکە کە قەدی درەختە و ناوەکەی هەڵکۆڵدراوە. وتیان: نەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، تۆ چوزانی داری هەڵکۆڵدراو چییە؟ فەرمووی: بەڵێ دەزانم، قەدی درەختێکە هەڵی دەکۆڵن، پارچە خورمای وردی تێدەکەن. سەعید وتی: یاخود فەرمووی: خورما، ئینجا ئاوی تێدەکەن، کاتێ هەڵچوونی نامێنێ دەیخۆنەوە، هەتا یەکێکتان یا یەکێکیان لە ئامۆزای خۆی دەدات بە شمشێر، واتە سەرخۆش دەبن. دەڵێ: لەو کۆمەڵەدا پیاوێک هەبوو بەو شێوەیە بریندار کرابوو، دەڵێ: من دەمشاردەوە، شەرمم دەکرد لە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، وتم: ئەی لە چیدا بخۆینەوە ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم؟ فەرمووی: لە کونەی چەرمدا کە دەمەکەی بەپەت دەبەسترێ. وتیان: ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، زەوی ئێمە جورجی زۆری تێدایە، کونە نامێنێتەوە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی: با مشکش بیخوات، با مشکش بیخوات، با مشکش بیخوات. دەڵێم پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ڕووی کردە ئەشەجی عەبدولقەیس و فەرمووی: تۆ 2 سیفەتت تێدایە، خوا خۆشیانی دەوێ، ژیری و پەلە نەکردن و لەسەرخۆیی. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قال: قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. أبي ذر خدا لي رازي بيد دلي وتماي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم چاکترین کار کامەیە؟ فەرمووی: باوەڕ بەخوا و جیهاد لە پێناویدام. دەڵێ: وتم: چاکترین ئازادکردن کامەیە؟ واتە ئازادکردنی کۆیلە. فەرمووی: گرانترینیان و بەبەهاترینیان لای خاوەنەکەیە. دەڵێ: وتم: ئەگەر نەمکرد؟ فەرمووی: یارمەتی پیشەکارێک بدەیت یا یارمەتی کەسێک بدەیت پیشە باش نازانێ یا هیچ پیشەیەکی نییە. دەڵێ: وتم: ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم،
پێت چۆنە ئەگەر بێتوانە بووم لە هەندێک کار؟ فەرمووی شەڕ و خراپەت لە خەڵکی لا بدە، ئەوەش خێرێکە لە تۆ بۆ خۆت. في الأمر بالإيمان والاستعاذة بالله عند وسوسة الشيطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ قال: وهو آخذ بيد رجل، فقال: صدق الله ورسوله، قد سألني اثنان وهذا الثالث، أو قال: قد سألني واحد وهذا الثاني. ئەبوو هورەیرە خوددا لێ ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی بەردەوام خەڵک پرسیارتان لێ دەکەن لەبارەی زانستەوە، تەنانەت دەڵێن ئەوە خوا ئێمەی دروست کردووە. ئەی چێ خوای دروست کردووە؟ ئەبوو هورەیرە دەستی پیاوێکی گرتبوو، اینجا وتی خوا و پێغەمبەرەکەی ڕاستیان فەرمووە، دوو کەس ئەم پرسیارەیان لێ کردووم، ئەمەش سێیەمە، یاوتی یەکێک لێی پرسیم، ئەمەش دووەمە. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله؟ قال: فبين أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله خلقنا فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصا بكفه فرماهم به ثم قال: قوموا قوموا صدق خليلي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة خدا لي رازي بي دلي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموي بردوام پرسیارت لێ دەکەن ئەی ئەبوو هورەیرە هەتا دەڵێن ئەوە خوایە، باشە چێ خوای دروست کردووە؟ وتی لە کاتێکا من لە مزگەوت بووم چەند ئەعرابیە کاتن بۆ لام، وتیان ئەی ئەبا هورەیرە ئەوە خوا ئێمەی دروست کردووە، ئەی چێ خوای دروست کردووە؟ وتی چنجی پڕ کرد لە چە و تێیگرتن. ئینجا وتی هەستن بڕۆن، خۆشەویستەکەم صلى الله عليه وسلم ڕاستی فەرمووە. الباب السابع في الإيمان بالله والاستقامة. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي حديث أبي أسامة غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. بشي حفتم لباري إيمان بخواو بردوامي. سفياني كري عبد الله ثقفي خدا لي رازي بي دلي وتماي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم شتيكم پێ بڵێ لەبارەی ئیسلامەوە کە دوای تۆ لە کەس نەپرسم. فەرمووی بڵێ باوەڕم هێناوە بەخوا، ئینجا ڕێگای ڕاست بگرە و بەردەوام بە لەسەری. الباب الثامن في آيات النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. بشي هشتم أبو هريرة خدا لي رازي بي دلي پیغمبری خوا صلی الله عليه وسلم فرمووی لە پێغەمبەراندا هیچ پێغەمبەرێکیان نەبووە کە بەڵگە و سەراسیمەی وای پێ نەبەخشرا بێت کە وێنەی ئەوە خەڵک ئیمانی پێهێناوە. ئەوەی منیش هێناومە وەحیە، خدا ناردوویەتێ سەرم، خوازیارم لە هەموویان شوێن کەوتەم زیاتر بێت. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أبو هريرة خدا لي رازي بي دلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي سوين بوي جاني محمدي بدستا کەسێک نییە لەم خەڵکەدا با جوولەکە و گاوریش بن کە ناوی منی بیست بێ و بمرێ و باوەڕی بەوە نەبێت کە بە مندا نێردراوە، ئەوە دەبێ ببێ بەنیشتەجێی دۆزەخ. عن صالح بن صالح الهمداني عن الشعبي قال: رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: يا أبا عمرو
من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته. فقال الشعبي: حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله عز وجل وحق سيده فله أجران، ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ثم قال الشعبي للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء، فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. صالحی کوڕی صالحی هەمەدانی دەڵێ شعبی دەڵێ پیاوێکی خەڵکی خوراسانم دی. پرسیاری لە شعبی کرد و وتی: ئەی ئەبوو عەمڕ، خەڵکی خوراسانی لای ئێمە هەندێکیان دەڵێن ئەو پیاوەی کەنیزەکەکەی خۆی ئازاد بکات و پاشان خۆی مارەی بکات وەکو ئەو وایە کە وشترێک بکات بە خێر و بەڵام خۆی سواری ببێت. ئەنجا شعبی وتی: ئەبوو بردەی کوڕی ئەبوو موسا لە زاری باوکیەوە بۆ جێڕامەوە کە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی: 3 کەس 2 جار پاداش دەدرێنەوە. پیاوێکی ئەهلی کتاب باوەڕی بە پێغەمبەرەکەی هێنابێ و گەیشت بێت، بە پێغەمبەری ئیسلامیش صلی الله عليه وسلم باوەڕی بەویش هێنابێت و شوێنی کەوتبێ و بەڕاستی زانی بێت 2 پاداشتی هەیە. دووەمیش کۆیلەیەک مافی خوای گەورەی ئەنجام دابێت لەگەڵ مافی خاوەنەکەی، ئەمیش 2 پاداشتی هەیە. سێیەمیش پیاوێک کەنیزەکێکی هەبوو بێت و بەباشی ژیان دەبێتی، ئێنجا بەباشی پەروەردەی کردبێت، دوایەوە ئازادی کردبێت و مارەی کردبێت، ئەمیش 2 پاداشتی هەیە. ئەنجا شعبی بە کابرای خوراسانی وت: پیایی وا هەبووە بۆ کەمتر لەم فەرمودەیەوەش لێرەوە چووە بۆ مەدینە. الباب التاسع: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. 22 عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. بەشی نۆیەم: 3 شت هەن لە هەر کەسدا هەبن شیرینی ئیمان دەچەژێت. ئەنەس خودا لێ ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی: 3 شت هەن هەر کەس تێیدا بێت بەو سیانە شیرینی ئیمان بەدەست دەهێنێ. هەر کەس خوا و پێغەمبەر صلی الله عليه وسلمی لە هەموو شت خۆشتر بوێت. هەروەها کەسێکی خۆشویست تەنها لەبەرخوا خۆشی بوێ، ئینجا پێی ناخۆش بێت بگەڕێتەوە بۆ کوفر دوای ئەوەی خوا ڕزگاری کردلی، وەکو چۆن پێی ناخۆشە فڕێ بدرێتە ئاگرەوە. الباب العاشر عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أنس خدا لێ ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی: کەستان باوەڕی دامەزراوی نییە هەتا منی لە منداڵەکانی و لە باوک و دایکی و لە هەموو خەڵکیش خۆشتر نەوێت. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. ئەنەس خدا لێ ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی: سوێند بەوەی گیانی منی بەدەستە، هیچ بەندێک ئیمانی نابێت هەتا ئەوەی بۆ خۆی پێی خۆشە بۆ دراوسێکەی، یا فەرمووی بۆ براکەی پێی خۆش نەبێت، واتە ئیمانی تەواو نییە. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. بەشی دەیەم ئەو کەسەی قایل بێت بە پەروەردگارەتی خوا تامی باوەڕی چەشتووە. عەباسی کوڕی عەبدولموطەلیب خوددا لێی ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم فەرمووی تامی باوەڕی چەشتووە ئەو کەسەی ڕازی بێت بەوەی کە خوا پەروەردگاری بێت، ئیسلام ئاینی بێت، محەممەد پێغەمبەری بێت صلى الله عليه وسلم. الباب 11 باب 4 من كن فيه كان منافقا خالصا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. غير أن في حديث سفيان: وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. بەشی 11 چوار شت هەن لە هەر کەسدا هەبن ئەوا منافقی تەواوە. عەبدوڵڵای کوڕی عەمر خوددا لێی ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم فەرموویەتی چوار شت هەر کەس تیایدا بێت ئەوە منافقی تەواوە، هەر کەسێکیش یەکێکیانی تێدا بێت ئەوە سیفەتێکی منافقی تێدایە، هەتا دەستی لێ هەڵدەگرێت، هەر کات قسەی کرد درۆ بکات، هەر کات پەیمانیدا بیشتێنێت، ئەگەر بەڵێنیدا سەرپێچی لێ بکات، ئەگەر دژایەتی کەسێکی کرد لە حەق لابدات و ستەمی لێ بکات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أبو هريرة خوددا لێی ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم فەرموویەتی نیشانەی منافق سیانە: ئەگەر قسەی کرد درۆ بکات، ئەگەر بەڵێنیدا نەیباتە سەر، ئەگەر سپاردەی لاداندا خیانەتی لێ بکات. الباب 12 مثل المؤمن كالزرع، ومثل المنافق والكافر كالأرزة. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الريح وتصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية على أصلها، لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وفي رواية: وتعدلها مرة حتى يأتيه أجله. ومثل المنافق مثل الأرزة المجذية التي لا يصيبها شيء. بەشی 12 نمونەی ئیماندار وەکو کشتوکاڵ و نمونەی منافق و کافریش وەکو سنەوبەر وایە. کەعبی کوڕی مالیک خوددا لێی ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم فەرمووی نمونەی ئیماندار وەکو ڕووەکێکی تەڕی تازە ڕوا وایە، با دەیلەرزێنێ، بەملاو بەولادا لاری دەکاتەوە، جارێک زۆر لاری دەکاتەوە، جارێکیش بەرزی دەکاتەوە هەتا وشک دەبێت. نمونەی کافریش وەکو سنەوبەرێک وایە، لەسەر قەدەکەی ڕاوەستاوە، هیچ شتێک نایجوولێنێ هەتا هەڵکەندنی بەیەکجاری. لە ڕیوایەتێکیشدا جارێکیش ڕاستی دەکاتەوە هەتا کۆتایی ژیانی دێت. نمونەی منافقش وەکو سنەوبەرێکی پتە وایە، هیچ شتێکی توش نابێت، واتە منافق تووشی دەرد و بەڵای دنیایی نابێت تا ببێتە کەفارەتی گوناهی. الباب 13 مثل المسلم مثل النخلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها، تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. فقال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. بەشی 13 نمونەی مسلمان
نمونەی دارخورمایە. عەبدوڵڵای کوڕی عومەر خوددا لێی ڕازی بێ دەڵێ لە خزمەت پێغەمبەری خوادا صلی الله عەلەیه وسەلەم بووین، فەرمووی ئاگادارم بکەن لە درەختێک وێنەی موسڵمان بێت یا وەکو پیاوێکی موسڵمان بێت کە گەڵاکانی ناوەرێت و هەموو کاتێک بەری خۆی دەدات. ئیبن عومەر وتی هات بە دڵما ئەوە دارخورمایە. عومەر و ئەبوو بەکرم بینی قسەیان نەدەکرد، منیش پێم ناخۆش بوو قسە بکەم یا شتێک بڵێم. عومەر وتی ئەگەر بتوتایە ئەوەندە و ئەوەندەم لەلا خۆشتر دەبوو. الباب الرابع عشر الحياء من الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. بەشی چاردە شەرمکردن بەشێکە لە ئیمان. ئەبوو هورەیرە خوددا لێی ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عەلەیه وسەلەم فەرموویەتی ئیمان 70 و ئەوەندە یاخود 60 و ئەوەندە بەشە. گەورەترینیان وتنی شایەتومانە، بچووکترینیان لابردنی کۆسپێکە لەسەر ڕێگایەک. شەرم و حەیاش بەشێکە لە ئیمان. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كنا عند إمران بن حسين في رهط وفينا بشير بن كعب، فحدثنا إمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، أو قال الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله تعالى ومنه ضعف. قال فغضب عمران حتى احمرتا عيناه، وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ قال فأعاد عمران الحديث. قال فأعاد بشير فغضب عمران، فما زلنا نقول إنه منا أبا نجيد إنه لا بأس به. أبو قتادة خدا لي راسي بي دلي إما كومالك لاي عمراني كوري حسين بوين، بشيري كوري كعبشمان لناو دابو. عمران قسەی بۆ کردین و وتی پێغەمبەری خوا صلی الله عەلەیه وسەلەم فەرموویەتی شەرم و حەیا خێرە هەمووی، یا فەرمووی شەرم و حەیا هەمووی خێرە. اینجا بەشیری کوڕی کەعب وتی ئێمە لە هەندێک کتێبدا یا حیکمەتدا دەبینین شەرم بەشێکی ئارامی و لەسەرخۆییە و ڕێزگرتنە لە خوای گەورە، هەندێکیشی لاوازیە. دەڵێ عیمران تووڕە بوو هەتا چاوەکانی سوور هەڵگەڕان، وتی ئایا نابینی من لە پێغەمبەری خواوە بۆت دەجێڕمەوە کەچی تۆ ناڕەزایی تیا دەردەبڕیت؟ دەڵێ عیمران فەرموودەکەی دووبارە کردەوە، وتی بەشیریش قسەکەی خۆی دووبارە کردەوە. اینجا عیمران تووڕە بوو. ئێمەش بە بەردەوامی دەمانوت ئەی ئەبوو نوجەید ئەویش لە ئێمەیە و پیاوێکی خراپ نییە. الباب الخامس عشر من الإيمان حسن الجوار وإكرام الضيف. عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. بەشی 15 دراوسێتی چاک و ڕێزگرتنی میوان بەشێکە لە باوەڕ. ئەبوو شوڕەیحی خوزاعی دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عەلەیه وسەلەم فەرموویەتی هەر کەس باوەڕی بەخوا و ڕۆژی دوایی هەیە با چاک بێت لەگەڵ دراوسێکەی، هەر کەس باوەڕی بەخوا و ڕۆژی دوایی هەیە با ڕێز لە میوانەکەی بگرێت، هەر کەس باوەڕی بەخوا و بە ڕۆژی دوایی هەیە با چاک بڵێت یا بێدەنگ بێت. الباب السادس عشر لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. بەشی 16
هەر کەس دراوسێکەی لە شەڕ و خراپەی ئەمین نەبێت ناچێتە بەهەشت. ئەبوو هورەیرە خوددا لێ ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی ناچێتە بەهەشت ئەوەی دراوسێکەی لە شەڕ و خراپەی ئەمین نەبێت. الباب 17 من الإيمان تغيير المنكر باليد واللسان والقلب. عن طارق بن شهاب قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة. فقال: قد ترك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بەشی حەڤدە گۆڕینی خراپە بەدەست و بە زمان و بەدڵ بەشێکە لە ئیمان. تارەقی کوڕی شیهاب دەڵێ یەکەم کەس لە ڕۆژی جەژنا لە پێش نوێژدا دەستی کرد بە وتار خوێندنەوە مەڕوان بوو. پیاوێک هەستا وتی نوێژ لە پێش وتارەوەیە. وتی ئەو سونەتە وازی لێهێنراوە. ئەبوو سەعید وتی بەڵام ئەم پیاوە ئەوەی لەسەری بوو گەیاندی. بیستومە لە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی هەر کەس لە ئێوە خراپەیەکی دی با بەدەست بیگۆڕێت، ئەگەر نەیتوانی بە زمانی، ئەگەر نەیتوانی بە دڵی، ئەوەش لاوازترین ئیمانە. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال أبو رافع: فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره علي، فقدم ابن مسعود فنزل بقناة فاستتبعني إليه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعوده، فانطلقت معه، فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا الحديث فحدثنيه كما حدثت ابن عمر. عبد الله كري مسعود خدا لي رازي بي دلي پیغمبری خوا صلی الله عليه وسلم فرمووی پیغمبر نییە کە خوای گەورە ناردبێتی بۆ ناو گەلێکی لە پێش مندا کە لە ناو ئەو گەلەدا حەواری و هاوڵی نەبێت. سنەتەکانیان جێبەجێ کردووە و شوێن فەرمانی کەوتون. ئینجا دوای ئەمان خەڵکانێک شوێنیان کەوتون. ئەوەی دەیڵێن نایکەن بە کردەوە گەلێکیش دەکەن کە فەرمانیان پێ نەکراوە. هەر کەس بەرگریان بکات بەدەست ئەوە ئیماندارە، هەر کەس بەرگریان بکات بە زمان ئەوە ئیماندارە، هەر کەسیش بەرگریان بکات بە دڵ ئەویش ئیماندارە. ئیتر لە دوایەوە بەقەت دەنکە خەرتەلەیەک ئیمان نامێنێت. ئەبوو ڕافع وتی ئەمەم بۆ عەبدوڵڵای کوڕی عومەر جێڕایەوە و ئینکاری کرد. ئەنجا ئیبن مەسعود هات لە قەنات دابەزی. عەبدوڵڵای کوڕی عومەر خوددا لێ ڕازی بێ شوێن خۆی خستم و بردمی بۆ سەردانی. منیش لەگەڵیا ڕۆیشتم. کاتێ دانیشتین لەبارەی ئەم فەرمودەیەوە لە ئیبن مەسعودم پرسی، ئەویش بۆی جێڕاینەوە وەکو من بۆ عومەرم جێڕایەوە. الباب 18 لا يحب عليا إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. عن زر بن حبيش رضي الله عنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. بشي هجده علی خۆشناوێ ئیماندار نەبێ، ڕقیشی لێی نییە منافق نەبێ. زڕی کوڕی حوبەیش خوددا لێ ڕازی بێ دەڵێ علی کوڕی ئەبی تاڵب خوددا لێ ڕازی بێ وتی سوێن بەوەی دانەوێڵەی لە ژێرخاک تەقاندووە و گیانی کردووە بەبەر هەموو گیان لەبەرێک، ئەوە پەیمانی پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم
نەخوێندەوارە بۆ من کەس منی خۆش ناوێت ئیماندار نەبێت ڕقیشی لێم نییە منافق نەبێ. الباب 19 آية الإيمان حب الأنصار وبغضهم آية النفاق. عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. بەشی 19 خۆشەویستی ئەنسار نیشانەی ئیمانە ڕقلێبوونیشیان دووڕووییە. بەڕا خوددا لێ ڕازی بێت دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لەبارەی ئەنسارەوە فەرموویەتی خۆشی ناوێن جگە لە ئیماندار ڕقیشی لێیان نییە جگە لە دووڕوو هەر کەس خۆشی بوێن خوا خۆشی دەوێت هەر کەسیش ڕقی لێیان بێت خوددا ڕقی لێیەتی. الباب 20 إن الإيمان ليأرز إلى المدينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. بەشی 20 ئیمان پەنا دەباتەوە بۆ مەدینە. ئەبوو هورەیرە خوددا لێ ڕازی بێ دەڵێ بیستم لە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی لە ڕاستیدا ئیمان پەنا دەباتەوە بۆ مەدینە هەروەکو مار پەنا بۆ کوونەکەی خۆی دەباتەوە. الباب 21 الإيمان يمان والحكمة يمانية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية السكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس. بەشی 21 ئیمان و حکمت یەمەنین. ئەبوو هورەیرە خوددا لێ ڕازی بێ دەڵێ بیستم لە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی خەڵکی یەمەن هاتن کە خەڵکێکی دڵناسک و دڵنەرمن ئیمان لەناو خەڵکی یەمەندا دامەزراوە حکمەتیش یەمەنیە ئارامی بێفیزی لای مەڕدارەکانە شانازی و خۆبەزلزانین لای دەنگزلە خاوەن وشترەکانە ئەوانەی لە لای خۆرهەڵاتەوەن. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. جابری کوڕی عەبدوڵڵا خوددا لێی ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی دڵڕەقی و وشکی لە خۆرهەڵاتە و باوەریش لای خەڵکی حیجازە. الباب 22 من لم يؤمن لم ينفعه عمل صالح. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ قال لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. بەشی 22 ئەوەی ئیمان نەهێنێ کردداری باش سوودی پێ ناگەێنێ. عایشە خوددا لێی ڕازی بێ دەڵێ وتمای پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ابن جدعان لە سەردەمی نەفامیدا سەردانی کەسوکاری خۆی دەکرد خواردنی دەدا بە هەژاران ئایا ئەوە سوودی هەبووە بۆی؟ فەرمووی نەخێر سوودی پێ ناگەێنێ چونکە ئەو ڕۆژێک لە ڕۆژان نەیوتوە خوایە لە گوناهەکانم خۆش ببە لە ڕۆژی قیامەتدا. الباب 23 لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. بەشی 23 ناچنە بەهەشت تا ئیمان نەهێنن. ئەبوو هورەیرە خوددا لێی ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی ناچنە بەهەشت هەتا ئیمان نەهێنن ئیمانیش ناهێنن هەتا یەکترتان خۆش نەوێت. ئایا شتێکتان پێ بڵێم گەر بیکەن یەکترتان خۆش دەوێت سەلام لە یەکتری زۆر بکەن. الباب 24 لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وفي حديث همام: يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. بەشی 24 زیناکەر لە کاتی زینادا ئیمانی نییە. ئەبوو هورەیرە خوددا لێ ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم فەرموویەتی: زیناکەر لە کاتێکدا کە زینا دەکات ئیمانی نییە، دزیش لە کاتی دزیکردنەکەیدا ئیمانی نییە، ئارەقخۆریش لە کاتی ئارەق خواردنەوەکەیدا ئیمانی نییە، جەردەش لە کاتێکدا شتێکی گرانبەها کە خەڵک چاوی تێبڕی بێ تاڵان بکە ئیمانی نییە. ئەبوو هورەیرە لە ڕیوایەتی هومامیشدا ئەمەی زیاد کردووە: خیانەتکاریشتان لە کاتی خیانەتکردنەکەیدا ئیمانی نییە، کەواتە وریای خۆتان بن، وریای خۆتان بن. الباب الخامس والعشرون: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. بەشی 25 ئیماندار دوو جار لە یەک کوونەوە ناگەزرێت. ئەبوو هورەیرە خوددا لێ ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم فەرمووی: ئیماندار لە یەک کوونەوە دوو جار ناگەزرێت. الباب السادس والعشرون في الوسوسة في الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قال: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. بەشی 26 وەسوەسە لە ئیماندا. ئەبوو هورەیرە خوددا لێ ڕازی بێ دەڵێ کەسانێک لە هاوڵانی پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم هاتن بۆ خزمەتی و پرسیاریان لێ کرد: ئێمە شتانێک دێت بە دڵماندا دەربڕینی زۆر قورسە لە لامان. فەرمووی: بەڕاستی ئەمەتان توش هاتووە؟ وتیان: بەڵێ. فەرمووی: دە ئەوە ئیمانی پاکە. الباب السابع والعشرون: أكبر الكبائر الإشراك بالله. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 3: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. بەشی 27 گەورەترین گوناه هاوڵ بۆ خوا بڕیار دانا. عەبدوڕەحمانی کوڕی ئەبی بەکرە دەڵێ باوکم وتی ئێمە لە خزمەت پێغەمبەری خوادا صلى الله عليه وسلم بووین. فەرمووی: ئایا ئاگادارتان نەکەم لە گەورەترین گوناهە گەورەکان؟ 3000 ئەمەی فەرموو. ئینجا فەرمووی: هاوڵ بۆ خوا بڕیاردان، ئازاردانی دڵی دایک و باوک، شایەتیدانی درۆ و ناحەق یا وتەی درۆ و ناحەق. لەو کاتەدا پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم پاڵی دابەوە، ئینجا دانیشت، بەردەوام ئەمەی دووپات دەکردەوە هەتا وتمان خۆزگە بێدەنگ دەبوو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ئەبوو هورەیرە خوددا لێ ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم فەرموویەتی: دوور بکەونەوە لەو حەوت گوناحەی کە ئادەمیزاد تیا دەبن:
وتیان ئەوانە چینای پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی هاوڵ بۆ خوا بڕیاردان جادوو کوشتنی ئادەمیزاد کە خوا حەرامی کردووە مەگەر بە حەقی خۆی سوو خواردنی ماڵی هەتی و پشت هەڵکردن لە ڕۆژی جەنجی کافراندا بختانکردن بۆ ئافرەتی باوەڕداری بێ ئاگای پاکداوێن. الباب 28 لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. بشي 28 لدواي من مبنى بكافرو هندێکتان لە گەردەنی هەندێکتان بدەن. عەبدوڵای کوڕی عومەر خودا لێ ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە حەجی ماڵاواییدا فەرمووی کۆستان کەوێت لە دوای من مەبنەوە بە کافر و هەندێکتان بدەن لە گەردەنی هەندێکتان. الباب 29 من رغب عن أبيه فهو كفر. عن أبي عثمان قال لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة رضي الله عنه فقلت له ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكر وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بشي 29 لادان لرشتي باوك كفرة. أبو عثمان دڵێ کاتێ زیادیان کرد بە کوڕی پیاوێک کە باوکی خۆی نەبوو بە ئەبوو بەکرە گەیشتم خوددا لێ ڕازی بێ پێم وت ئەو کارە چییە کردوتانە؟ من لە سعدی کوڕی ئەبی وەقاسم بیستووە دەیوت بەم دوو گوێیەم لە پێغمبەری خوام صلی الله عليه وسلم بیستووە دەیفەرموو هەر کەس لە ئیسلامدا جگە لە باوکی خۆی باوکێکی تر بۆ خۆی دامنێ بشزانێ کە باوکی نییە ئەوە بەهەشت حرامە لێی. ئەبوو بەکرە وتی منیش ئەوەم لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بیستووە. الباب 30 من قال لأخيه كافر. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. بەشی سی ئەوەی بەبراکەی بڵێ کافر. ئەبوو زەر خودا لێ ڕازی بێ دەڵێ لە پێغەمبەری خوای صلی الله عليه وسلم بیستووە دەیفەرموو هەر کەسێک بە ناوی جگە لە باوکیەوە ناوی خۆی بنێت بیشزانێت ئەوە کافر دەبێت. هەر کەسیش خۆی بە خاوەنی شتێک بزانێت کە هی خۆی نەبێت ئەوە لە ئێمە نییە با جێی خۆی لە ناو ئاگردا خۆش بکات. هەر کەسیش پیاوێک بە کافر بانگ بکات پێی بڵێ دوژمنی خوا واش نەبێت ئەوە بۆ خۆی دەگەڕێتەوە. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله عز وجل تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. سورة الفرقان الآية 68. عبد الله کوڕی مسعود خودا لێ ڕازی بێ دەڵێ پیاوێک گوتی ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کام گوناهە لای خوا گەورەترین گوناهە؟ فەرمووی ئەوەیە هاوڵ بۆ خوا دابنەی کە ئەو دروستی کردووی. وتی ئینجا چیتر؟ فەرمووی ئەوەیە کە منداڵەکەت بکوژیت لە ترسی ئەوەی لەگەڵ تا دەخوات واتە لە ترسی بەخێوکردنی. وتی ئینجا چیتر؟ فەرمووی ئەوەیە دەستدرێژی بەدڕەوشتی بکەیتە سەر خێزانی دراوسێت. خوای گەورەش بۆ بەڕازجێڕانی قسەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەم مایەتەی ناردە خوارەوە
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. سورة فرقان آية 68. واتاوانەی جۆرە خوایەکی تر لەگەڵ خوادا ناپەرستن. کەسێکیش ناکوژن کە خوا کوشتنی حرام کردووە مەگەر بە حەق و ڕەوا. زیناش ناکەن. ئەوەی ئەو جۆرە کارە خراپانە ئەنجام بدات ئەوا تووشی سزا دەبێت. الباب 31. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. بەشی 31. کەسێک بمرێ و شەریکی بۆ خوادانە نابێ دەچێتە بەهەشت. جابری کوڕی عەبدوڵڵا خودا لێ ڕازی بێ دەڵێ پیاوێ کاتە خزمەت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم وتی: ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، ئەو دوو سیفەتەی مرۆڤ شایانی باشت و دۆزەخ دەکەن چین؟ فەرمووی: هەر کەس مرد و هیچ شتێکی نەکرد بێ بە هاوڵ بۆ خوا دەچێتە بەهەشت، هەر کەسێکیش مرد شتێکی کرد بێ بە هاوڵ بۆ خوا دەچێتە ئاگرەوە. عن أبي الأسود الدئلي أن أبا ذر رضي الله عنه حدثه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فجلست إليه فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق 3. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. أبو أسود الديلي دەڵێ أبو ذر بۆی جێڕاوەتەوە وتویەتی: چوومە خزمەت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم نووسبوو، سەرچەفێکی سپی بەسەرەوە بوو، جارێکی تر هاتمەوە هەر نووسبوو، پاشان جارێکی تر هاتمەوە خزمەتی هەستا بوو، لە خزمەتیە دانیشتم. فەرمووی: هەر بەندەیە لا إله إلا الله وتبێ و لەسەر ئەوە مردبێت دەچێتە بەهەشتەوە. وتم: ئەگەر داوێن پیسی و دزیشی کرد بێ؟ فەرمووی: ئەگەر داوێن پیسی و دزیشی کرد بێ. وتم: ئەگەر داوێن پیسی و دزیشی کرد بێ 3 جار. فەرمووی: با داوێن پیسی و دزیشی کرد بێت. ئینجا لە 4ەم جاردا فەرمووی: با لوتی ئەبوو زەریش بدات لە خۆڵ. دەڵێ ئەبوو زەر هاتە دەرەوە لەبەر خۆیەوە هەردەیوت با لوتی ئەبوو زەریش بدات لە خۆڵ. الباب 32. لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. بەشی 32. ناچێتە بەهەشت ئەوەی بەقەد گەردێک خۆ بە سلزانینی تێدا بێت. عەبدوڵڵای کوڕی مەسعود خودا لێ ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی: ناچێتە بەهەشت ئەوەی بەقەد گەردێک خۆ بە سلزانینی تێدا بێت. پیاوێک گوتی: پیاوێ حەز دەکات جلوبەرگەکەی جوان بێت، نعلەکانی جوان بێت. فەرمووی: خوا جوانە و جوانی خۆش دەوێت. خۆ بە زلزانین بریتە لە ڕەتکردنەوەی حەق و بە سوکسەیرکردنی خەڵکی. الباب 33. الطعن في النسب والنياحة من الكفر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 2 في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. بەشی 33. تەشەردان لە ڕەسەلەک و شین و شەپۆڕ لە کوفرە. ئەبوو هورەیرە خودا لێ ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی:
دوو جۆر لە خەڵکی کوفریان تێدایە تانەوتە شەردان لە ڕەسەڵەک و شین و شەپۆڕ لەسەر مردوو. الباب الرابع والثلاثون من قال مطرنا بالأنواء فهو كافر. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. بەشی 34 ئەوەی دەڵێ بەهۆی کەش و هەوا و بارانمان بۆ باری کافرە. زەیدی کوڕی خالیدی جوهەنی دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم نوێژی بەیانی بۆ کردین لە حودەیبیە لە دوای باران بارین. کاتێ سەلامی دایەوە ڕووی کردە خەڵکەکە و فەرمووی ئایا دەزانن پەروەردگارتان چی فەرمووە؟ وتیان خوا و پێغەمبەرەکەی صلی الله عليه وسلم زاناترن. فەرموویەتی بەندەکانم هەیانە بڕوای پێمە هەشیانە کافرە. ئەوانەی کە دەڵێن خوای گەورە بە بەزەیی خۆی بارانی بۆ باراندین ئەوە باوەڕی بە من هەیە و کافرە بە ئەستێرە، بەڵام ئەوەی کە دەڵێت بەهۆی جوڵەی ئەستێرەکانەوە بارانمان بۆ باری ئەوە باوەڕی بەخوا نییە و باوەڕی بە ئەستێرە هەیە. الباب الخامس والثلاثون إنما ولي الله وصالح المؤمنين. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ألا إن آل أبي يعني فلانا ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. بەشی 35 پشتیوانم خوا و باوەڕدارە چاکەکانن. عەمری کوڕی عاس خودا لێ ڕازی بێت دەڵێ لە پێغەمبەری خوام صلی الله عليه وسلم بیستووە بە ئاشکرا نەک بەنهێنی دەیفەرموو با بزانن کەس و کاری باوکم پشتیوان و هاوکاری من نین، بەڵکو پشتیوانم خوا و باوەڕدارە چاکەکانن. الباب السادس والثلاثون جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. بەشی 36 پاداشتی چاکەی ئیماندار لە دنیا و لە قیامەتیشدایە، بەڵام کافر هەر لە دنیادایە. ئەنەسی کوڕی ماڵی خودا لێ ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی خواستم لە ئیمانداران ناکات و لە پاداشتی چاکەدا لە دنیاشدا و لە قیامەتیشیاندا پاداشتیان دەداتەوە، بەڵام کافر پاداشتی ئەو کارانەی بە خەیاڵی خۆی بۆ خوا کردوویەتی هەر لە دنیادا دەدرێتەوە بۆ ئەوەی کە گەیشتە قیامەت هیچ چاکەیەکی نەمێنێ کە لەوێ پاداشتی پێ بدرێتەوە. الباب السابع والثلاثون الإسلام ما هو وبيان خصاله. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع، وصيام شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ فقال لا إلا أن تطوع، وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وفي رواية قال
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. بەشی 37 ئیسلام چییە؟ ڕوونکردنەوەی نیشانەکانی. تەڵحەی کوڕی عەبدوڵڵا خودا لێ ڕازی بێ دەڵێ پیاوێکی خەڵکی نەجد هاتە خزمەت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. قژی ئاڵۆسکا بوو، گوێمان لە بۆڵە بۆڵی بوو، بەڵام نەمان دەزانیت چی دەڵێت، هەتا نزیک بوویەوە لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم. تومەس دەیەویست پرسیاری لێ بکات لەبارەی ئیسلامەوە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی: 5 نوێژ لە شەو و ڕۆژێکدا. وتی: ئەی بێجگە لەو 5 هیچی ترم لەسرە؟ فەرمووی: نەخێر، مەگەر خۆت خۆبەخشانە بیکەیت، هەروەها ڕۆژووی مانجی ڕەمەزان. وتی: ئایا جگە لەو مانگەم لەسرە؟ فەرمووی: نەخێر، مەگەر خۆبەخشانە بیکەیت. ئینجا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ناوی زەکاتیشی هێنا. پیاوەکە وتی: ئایا لەوە زیاترم لەسرە؟ فەرمووی: نەخێر، مەگەر خۆبەخشانە بیدەیت. ئینجا پیاوەکە گەڕایەوە لەبەر خۆیەوە دەیوت: سوێن بەخوا، نە لەوە زیاد دەکەم و نە لێشی کەم دەکەمەوە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی: ئەگەر ڕاست بکات ڕزگاری دەبێت. الباب 38 بني الإسلام على 5. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ فقال: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بەشی 38 ئیسلام لەسەر 5 بنیاد نراوە. ابن عمر خدا لێ ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی: ئیسلام لەسەر 5 بنیاد نراوە. خوا بەیەک بناسیت، نوێژ بکەیت، زەکات بدەیت، ڕۆژووی ڕەمەزان بگریت، حەج بکەیت. پیاوێک وتی: حەج و ڕۆژووی ڕەمەزان؟ لە وەڵامدا وتی: نەخێر، ڕۆژووی ڕەمەزان و حەج بەم شێوەیە لە پێغەمبەرم صلی الله عليه وسلم بیستووە. الباب 39 أي الإسلام خير. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. بەشی 39 لە ئیسلامدا چی خێرە؟ عەبدوڵڵای کوڕی عەمر خدا لێ ڕازی بێ دەڵێ پیاوێک پرسیاری لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کرد، وتی: لە ئیسلامدا چی خێرە؟ فەرمووی: خۆراک ببەخشیت و سەلام بکەیت لەوەی دەیناسیت و لەوەش کە نایناسیت. الباب 40 الإسلام يهدم ما قبله، والحج والهجرة. عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني قد كنت على أطباق 3: لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك. فبسط يمينه فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له.
ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. بەشی چل ئیسلام پێشخۆی دەسڕێتەوە، حەج و کۆچیش هەروەها. ئیبن شماسەی مەهری دەڵێ هاتین بۆ لای عەمری کوڕی عاس خوددا لێن ڕازی بێ لەسەر مەرگا بوو. زۆر گریا، ڕووی کردە دیوارەکە، وای کرد لە کوڕەکە کە بڵێ ئەی بابا، ئایا پێغەمبەری خوا صلی الله عەلەیه وسەلەم مژدەی فڵانشتی نەدایتێ؟ ئایا مژدەی فڵانشتی نەدایتێ؟ دەڵێ ئێنجا ڕووی تێ کردین و وتی باشترین شت کە ئامادەی بکەیت شایەتیدانە کە هیچ خوایەک نییە جگە لە ئەڵڵا و محەممەدیش ڕەوانەکراوی خوایە. من لەسەر سێ حاڵ بووم. کاتێ هەبوو کەس بەقەدەر من ڕقی لە پێغەمبەری خوا صلی الله عەلەیه وسەلەم نەبوو، هیچ شتێکیشم ئەوەندە پێخۆش نەبوو کە دەستم بەسەر کوشتنیە بڕۆیشتایە. ئەگەر لەسەر ئەو حاڵەیان بمرمابە ئەوە دەچوومە ناو ئاگر. کاتێ خوای گەورە ئیسلامی خستە دڵمەوە، هاتم بۆ خزمەت پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وسەلەم، وتم دەستت درێژ بکە با پەیمانت بدەمێ. دەستی درێژ کرد، بەڵام من دەستم جێڕایەوە. فەرمووی ئەوە چیتە ئەی عەمر؟ وتم ویستم مەرج بگرم. فەرمووی بەچی مەرج دەگریت؟ وتم لە گوناهەکانم ببوردرێت. فەرمووی ئایا نازانی ئیسلام هەرچی لە پێشخۆیدا بووە هەڵی دەوەشێنێتەوە و کۆچیش هەرچی لە پێشخۆیدا هەبووە هەڵی دەوەشێنێتەوە، حەجیش هەرچی لە پێشخۆیدا هەبووە هەڵی دەوەشێنێتەوە؟ ئینجا کەس نەبوو لە پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وسەلەم لام خۆشەویستتر بێت، کەسیش ئەوەندە شکۆدار نەبوو لەبەر چاوما. من نەمدەتوانی چاوم تێر بکەم لە سیرکردنی لەبەر شکۆداری سیرکردنی. خۆ ئەگەر پرسیارم لێ بکرا با کە وەسفی بکەم نەمدەتوانی، چونکە نەمدەتوانی تێر سەیری بکەم. ئەگەر لەسەر ئەو حاڵە بمردمایە تکام وابوو ببم بە خەڵکی بەهەشت. ئینجا شتانێکمان درایە دەست، نازانم حاڵم چۆنە تیایدا. جا ئەگەر لەسەر ئەم حاڵە مردم باشین و شەپۆڕ و مەشخەڵی ئاگر یاوەرم نەبێت. ئەگەر شاردمتانەوە خۆڵ بپڕژێنن بەسەرما. ئینجا بە دەوری گۆڕەکەمە بۆستن بەقەدەر ئەوەندەی وشترێک سەر ببڕێت گۆشتەکەی دابەش بکرێت. با دڵتان پێخۆش بکەم و بزانم چۆن وەڵامی فریشتەکانی پەروەردگارم بدەمەوە. الباب 41 سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. بەشی چلو یەک جنێودان بە مسلمان دەرچوونە لە حەق، جەنگان دژی کوفرە. عەبدوڵای کوڕی مەسعود خوددا لێی ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وسەلەم فەرموویەتی جنێودان بە مسلمان دەرچوونە لە حەق و ڕاستی، جەنگکردنیش دژی کوفرە. الباب 42 من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. بەشی چلو دوو هەر کەس لە ئیسلامدا چاکە بکات خراپەکانی سەردەمی نەفامی لێ ناگیرێت. عەبدوڵای کوڕی مەسعود خوددا لێی ڕازی بێ دەڵێ خەڵکانی گوتیان بە پێغەمبەر صلی الله عەلەیه وسەلەم: ئەی پێغەمبەری خوا، ئایا لێپرسینەوەمان هەیە لەسەر ئەو کارانەی کە لە نەفامیدا ئەنجاممان داون؟ فەرمووی ئەو کەسەتان کە لە ئیسلامدا چاکەکار دەبێت لێی ناپرسرێتەوە، بەڵام ئەوەی کە خراپەکار بوو واتە لە ئیسلام هەڵگەڕایەوە لە کارەکانی سەردەمی نەفامی و ئیسلامیشی دەپرسرێتەوە. الباب 43
إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب ب10 أمثالها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها ب10 أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب ب10 أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل. بەشی 43. ئەگەر کەسێکتان مسلمانێکی باش بێ، هەر چاکەیەک کە دەیکات بەدەقات بۆی تۆمار دەکرێت. ئەبوو هورەیرە خوددا لێی ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی: خوای گەورە فەرموویەتی ئەگەر بەندەکەم نیازی وابوو چاکەیەک بکات، چاکەکەی بۆ دەنووسم کە هێشتا نەیکردووە، ئەگەر کردی ئەوە بەدەقات بۆی دەنووسم، ئەگەر نیازی وابوو کە خراپەیەک بکات، ئەگەر نەیکرد من لێی خۆش دەبم، ئەگەر کردیشی یەک خراپەی بۆ دەنووسم. هەروەها پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی: فریشتەکان وتیان: پەروەردگار، ئەوە بەندەکەتە نیازی وایە خراپەیەک بکات، هەرچەندە خوا باشتر چاوی لێیەتی، فەرمووی: چاودێری بکەم، ئەگەر کردی وەکو خۆی بۆی بنووسن، ئەگەر وازیشی لێهێنا چاکەیەکی بۆ بنووسن، چونکە لەبەر من وازی لێهێناوە. هەروەها پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی: ئەگەر یەکێکتان ئیسلامەتیەکەی بەباشی ئەنجامدا، هەر چاکەیەک کە دەیکات دەقات بۆی دەنووسرێت هەتا 700 قات، هەر خراپەیەکیش کە دەیکات بەقەد خراپەکە بۆی دەنووسرێت هەتا دەگەڕێتەوە بۆ لای خوای گەورە. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. أبو هريرة خدا لي رازي بي دلي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي: خواي گەورە و باڵادەست لەو شتانەی ئومەتم دەبورێت کە بە خەیاڵیان دادێت مادام نەیڵێن یاخود نەیکەن. الباب 44. المسلم من سلم المسلمون منه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. بەشی 44. مسلمان نەوەیە مسلمانان پارێزراو بن لە زیانی. عەبدوڵڵای کوڕی عەمری کوڕی عاس خدا لێی ڕازی بێ دەڵێ پیاوێک لە پێغەمبەری خوای صلی الله عليه وسلم پرسی: کام مسلمانە چاکە؟ فەرمووی: ئەوەی کە مسلمانان لە دەست و زمانی پارێزراو بن. الباب 45. من عمل برا في الجاهلية ثم أسلم. عن عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. بەشی 45. هەر کەس لە نەفامیدا چاکەیەک بکات و دوایی مسلمان ببێت. عروەی کوڕی زوبێر خدا لێی ڕازی بێ دەڵێ حەکیمی کوڕی حەزام خدا لێی ڕازی بێ بۆی جێڕاوەتەوە کە بە پێغەمبەری خوای صلی الله عليه وسلم وتووە: ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، ئایا ئەو کاروبارانەی کە لە نەفامیدا پەرستشمان پێدەکردن لە خێر و ئازادکردنی بەندە و سەردان لە کەسوکار ئایا پاداشتیان هەیە؟
پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم لە وەڵامدا فەرمووی تۆ لە سەراو چاکانە مسلمان بوویت کە پێشتر ئەنجامت داون. الباب 46 التحذير من الابتلاء. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. قال: فقلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. بەشی 46 وریاکردنەوە لە تاقیکردنەوە. حودەیفە خدا لێی ڕازی بێ دەڵێ لە خزمەت پێغەمبەری خوادا صلی الله عليه وسلم دابووین. فەرمووی بۆم بژمێرن چەند کەس دانی بە ئیسلامدا ناوە. دەڵێ وتمان نەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، ئاغەمی ئێمەتە لە کاتێکە ئێمە لە نێوان 600 تا 700 کەسین؟ فەرمووی ئێوە نازانن لەوانەیە تووشی تاقیکردنەوە ببن. دەڵێ تووشی هاتین هەتا وامان لێ هات پیاوێک لە ئێمە مەگەر بە دزی نوێژی بکردایە. الباب 47 بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. بەشی 47 ئیسلام بە غەریبی سەری هەڵدا و بە غەریبیش دەگەڕێتەوە. ابن عمر خدا لێ ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئیسلام بە غەریبی سەری هەڵدا و بە غەریبیش دەگەڕێتەوە وەکو سەرەتا لە نێوان دوو مزگەوتەکەدا کۆ دەبێتەوە، هەروەکو مار لە کونەکەی خۆیدا خۆی کۆ دەکاتەوە. الباب 48 ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاء الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سورة العلق، الآيات من 1 إلى 5. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة: أي خديجة، ما لي؟ وأخبرها الخبر. قال: لقد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله تعالى أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك،
قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. بشي تلو هشت وحی بۆ پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم چۆن دەستی پێکرد. عروەی کوڕی زوبێر خدا لێ ڕازی بێ دەڵێ عایشە خدا لێ ڕازی بێ هاوسەری پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم ئاگاداری کردم وتی سەرەتا کە وحی دەستی پێکرد بۆ پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم خەونی ڕاز بوو، هیچ خەونێکی نەدەدی کە وەکو ڕووناچی بەرەبەیان نەیەتە دی. پاشان گۆشەگیری لەلا خۆشەویست کرا، هەر بۆیە دەچوە شکەوتی حیرا و پەرستشی تێدا ئەنجام دەدا. چەندەها شەو دەمایەوە پێش ئەوەی بگەڕێتەوە بۆ ماڵەوە و خۆی ئامادە بکاتەوە بۆی. ئینتا دەگەڕایەوە بۆ لای خەدیجە و خۆی ئامادە دەکردەوە بۆ هەمان شت، هەتا لەپڕ لە کاتێکدا لە شکەوتی حیرادا بوو حەق ڕایفڵەکاند و فریشتەکە هاتە لای و فەرمووی: بخوێنە. وتم: من خوێندەوار نیم. فەرمووی: گرتمی و گوشیمی بەخۆیدا هەتا ماندی کردم. ئینجا بەری دام و فەرمووی: بخوێنە. وتم: من خوێندەوار نیم. جارێکی تر گرتمی و گوشیمی بەخۆیدا هەتا ماندوی کردم. ئینجا بەری دام و فەرمووی: بخوێنە. منیش وتم: من خوێندەوار نیم. فەرمووی: بۆ سێەم جار گرتمی و گوشیمی بەخۆیدا هەتا ماندوی کردم. ئینجا بەری دام و وتی: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سورة علق آية يكتا بينت. بوشي پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم گەڕایەوە بۆ ماڵەوە، دەمارەکانی ملی دەلەرزی، هەتا چوە ژوورەوە بۆ لای خەدیجە و فەرمووی: دامپۆشن دامپۆشن. دایان پۆشی هەتا هێمن بوویەوە. ئینجا بە خەدیجەی فەرموو: ئەی خەدیجە، ئەوە من چیمە؟ ئینجا هەواڵەکەی بۆ جێڕایەوە فەرمووی: زۆر لە خۆم ترسام. خەدیجە پێیوت: نەخێر مژدەت لێبێ، هەرگیز خوا تۆ سەرشۆڕ ناکات. سوێن بەخوا، تۆ سەردانی کەس و کارت دەکەیت، ڕازگۆیت، کاراسانی بۆ خەڵکی دەکەیت، پێداویستی نەدار دابین دەکەیت، ڕێز لە میوان دەگریت، کۆمەکی لێ قەوماوان دەکەیت. پاشان خەدیجە ئەستا و پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لەگەڵ خۆیدا برد بۆ لای وەرەقەی کوڕی نەوفەلی کوڕی ئەسەدی کوڕی عەبدولعوزا کە ئامۆزای باوکو برای خەدیجە بوو. پیاوێک بوو لە نەفامیدا بوو. پاشان خەدیجە هەستا و پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم لەگەڵ خۆیدا برد بۆ لای وەرەقەی کوڕی نەوفەلی کوڕی ئەسەدی کوڕی عەبدولعوزا کە ئامۆزای باوک برای خەدیجە بوو. پیاوێک بوو لە نەفامیدا بوو بەگاور، نووسراوی عەرەبی دەنووسیەوە، ئینجیلیشی بە عەرەبی دەنووسیەوە. ئەوەندەی ویستی خوای لەسەر بوو بێت، پیاوێکی بەتەمەن و نابینا بوو. خەدیجە پێیوت: ئەی مامە گوێ بگرە لە برازاکەت. وەرەقە وتی: ئەی برازا، چی دیوە؟ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئاگاداری کرد لەوەی کە دیوێتی. وەرەقە وتی: ئەوە فریشتەیە کە دابەزیە سەر موسای کوڕی عیمران عليه السلام. خۆزگە لەو کاتەدا من لاوێکی بەهێز بوومایە، خۆزگە من زیندوو بوومایە لە کاتێکدا خزمەکانت دەربەدەرت دەکەن. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی: ئایا ئەوان دەرم دەکەن؟ وەرەقە وتی: بەڵێ، هەرگیز کەسێک نەهاتووە ئەوەی تۆی هێنابێ و دوژمنایەتی نەکرا بێت، ئەگەر مام تا ئەو ڕۆژە پشتگیریەکی بەهێزت دەکەم. عن يحيى قال: سألت أبا سلمة: أي القرآن أنزل قبل؟ قال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. فقال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. قال جابر: أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت:
فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أر أحدا، ثم نوديت فنظرت فلم أر أحدا، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء، يعني جبريل عليه السلام، فأخذتني رجفة شديدة، فأتيت خديجة فقلت دثروني، فدثروني، فصبوا علي ماء، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. يحيى دڵێ پرسیارم لە ئەبوو سەلەمە کرد کامەی قورئان لە پێشدا دابەزی، وتی یا ئەیوهە المدثر، وتم یا ئیقرأ، ئەویش وتی پرسیارم کرد لە جابری کوڕی عەبدوڵڵا خوددا لێی ڕازی بێ کامەی قورئان لە پێشدا دابەزیوە، ئەویش وتی یا ئەیوهە المدثر، منیش وتم یا ئیقرأ. جابر وتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم چی بە ئێمە وت بۆتان دەجێڕمەوە، فەرمووی مانگێک لە ئەشکەوتی حیرا لە خەڵوەتدا بووم، مانگەکەم تەواو کرد، دابەزیم چوومە ناو دۆڵەکەوە، بانگم لێکرا، سەیری پێشەوە و دواوە و ڕاست و چەپی خۆمم کرد، کەسم نەبینی، جارێکی تر بانگ کرام، سەیرم کرد کەسم نەدی، اینجا سەرم بەرز کردەوە کە دەبینم لەسەر عەرشە لە ئاسماندا، واتە جوبرائیل عليه السلام، کورت و پڕ لەرزێکی تون دایگرتم، هاتمەوە بۆ لای خەدیجە، وتم دامپۆشن، ئەوانش ئاویان لێ پڕژاندم، اینجا خوای گەورەم ئاەتەی ناردە خوارەوە: یا ئەیوهە المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. الباب 49 في كثرة الوحي وتتابعه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بەشی 49 زۆری وەحی و یەک لە دوای یەک بوونی. ئەنەسی کوڕی مالک خوددا لێی ڕازی بێ دەڵێ خوای گەورە یەک لە دوای یەک وەحی دەناردە خوارەوە بۆ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم هەتا کۆچی دوایی کرد. زۆرترینی وەحیش لەو ڕۆژەدا بوو کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کۆچی دوایی تێدا کرد. الباب 50 الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة. قال: ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل، فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: وقد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بآدم، فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال: ففتح لنا، فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحبا بي ودعوا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا، فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم، إذا هو قد أعطي شطر الحسن. قال: فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه.
ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير. قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بهارون صلى الله عليه وسلم فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل صلى الله عليه وسلم. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال. قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى عليه السلام فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فسله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع إلى ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. بشي پنجا شەوڕەوی بە پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم بۆ ئاسمانەکان و فەرزکردنی نوێژەکان. ئەنەسی کوڕی ماڵی خوددا لێ ڕازی بێ دەڵێم پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم فەرمووی: بوراقیان بۆ هێنام کە وڵاغێکی سپی و درێژە، لە گوێ درێژ بەرزتر و لە هێستر نزمترە. چەند چاوبڕی بکردایە سمی لەوێ دادەنا. فەرمووی: سواری بووم هەتا گەیشتمە بەیت المەقدس، بەستمەوە بەو ئەڵقەیەی کە پێغەمبەران پێوەیان دەبەستەوە. فەرمووی: ئینجا چوومە ناو مزگەوتەکەوە، دوور کات نوێژم تێدا کرد. ئینجا هاتمە دەرەوە، جوبرائیل هات، بۆلام جامێک مەی و جامێک شیری پێبوو، منی شیرەکەم هەڵبژار. جوبرائیل عليه السلام وتی: فترە و سروشتی پاکت هەڵبژار. فەرمووی: ئینجا بەرز کراینەوە بەرەو ئاسمان. جوبرائیل داوای دەرگاکردنەوەی کرد، پێی وترا: تۆ چیت؟ فەرمووی: جوبرائیل. وترا: کەیت لەگەڵدایە؟ فەرمووی: محەممەد صلى الله عليه وسلم. وترا: ئایا پەیامی بۆ ڕەوانە کراوە؟ فەرمووی: بێگومان بۆی ڕەوان کراوە. ئینجا دەرگامان بۆ کرایەوە کە دەبینم ئادەم لەوێیە. پێشوازی لێکردم و دوعای خێری بۆ کردم. ئینجا بەرز کراینەوە بۆ ئاسمانی دووەم. جوبرائیل عليه السلام داوای دەرگاکردنەوەی کرد. وترا: تۆ کەیت؟ فەرمووی: جوبرائیل. وترا: ئیکێت لەگەڵدایە؟ فەرمووی: محەممەد صلى الله عليه وسلم. وترا: ئایا پەیامی بۆ ڕەوانە کراوە؟ فەرمووی: بۆی ڕەوانە کراوە.
فەرمووی دەرگامان بۆ کرایەوە کە دەبینم هەردوو پورزاکە عیسای کوڕی مەریەم عەلەیه السەلام و یەحیای کوڕی زەکەریا عەلەیه السەلام پێشوازیان لێکردم و دوعای خێریان بۆ کردم. اینجا بەرز کراینەوە بۆ ئاسمانی سێیەم. جوبرائیل فەرمووی دەرگامان لێ بکەنەوە. وترا تۆکەی؟ وتی جوبرائیل. وترای کێت لەگەڵدایە؟ وتی محەممەد صلی الله عليه وسلم. وترا ئایا پەیامی بۆ ڕەوانە کراوە؟ وتی بەڵێ بۆی ڕەوانە کراوە. دەرگامان بۆ کرایەوە کە دەبینم یوسف عەلەیه السەلام لەوێیە، نیوەی جوانی دراوەتێ. فەرمووی پێشوازی لێ کردم و دوعای خێری بۆ کردم. اینجا بەرز کراینەوە بۆ ئاسمانی چوارەم. جوبرائیل داوای دەرگاکردنەوەی کرد. وترا ئەوە کێیە؟ فەرمووی جوبرائیل. وترای کێت لەگەڵدایە؟ فەرمووی محەممەد صلی الله عليه وسلم. وترا ئایا پەیامی بۆ ڕەوان کراوە؟ فەرمووی بەڵێ بۆی ڕەوانە کراوە. دەرگامان بۆ کرایەوە کە دەبینم ئیدریس لەوێیە. پێشوازی لێکردم و دوعای خێری بۆ کردم. خوای گەورە دەربارەی فەرموویەتی وەڕەفەعناه مەکانەن عەلیە. اینجا بەرز کراینەوە بۆ ئاسمانی پێنجەم. جوبرائیل داوای دەرگاکردنەوەی کرد. وترا ئەوە کێیە؟ فەرمووی جوبرائیل. وترای کێت لەگەڵدایە؟ فەرمووی محەممەد صلی الله عليه وسلم. وترا ئایا پەیامی بۆ ڕەوانە کراوە؟ فەرمووی بەڵێ بۆی ڕەوانە کراوە. دەرگامان بۆ کرایەوە کە دەبینیم هاڕون عەلەیه السەلام لەوێیە. پێشوازی لێکردم و دوعای خێری بۆ کردم. اینجا بەرز کراینەوە بۆ ئاسمانی شەشەم. جوبرائیل داوای دەرگاکردنەوەی کرد. وتراوە چێیە؟ وتی جوبرائیل. وترای چێت لەگەڵدایە؟ فەرمووی محەممەد صلی الله عليه وسلم. وترا ئایا پەیامی بۆ ڕەوانە کراوە؟ فەرمووی بەڵێ بۆی ڕەوانە کراوە. فەرمووی دەرگامان لێ کرایەوە کە دەبینم موسا عەلەیه السەلام لەوێیە. پێشوازی لێ کردم، دوعای خێری بۆ کردم. وترا بەرز کراینەوە بۆ ئاسمانی حەوتەم. جوبرائیل داوای دەرگاکردنەوەی کرد. وترا ئەوە کێیە؟ فەرمووی جوبرائیل. وترای کێت لەگەڵدایە؟ فەرمووی محەممەد صلی الله عليه وسلم. وترا ئایا پەیامی بۆ ڕەوانە کراوە؟ فەرمووی بۆی ڕەوانە کراوە. دەرگامان لێکرایەوە کە دەبینم ئیبراهیم عەلەیه السەلام لەوێیە. پاڵی داوە بە بەیت المەعموورەوە. ئەو ماڵە ڕۆژانە 7,000 فریشتە دەستنە ناوی، جارێکی تر بۆی ناگەڕێنەوە. اینجا بردمی بۆ لای درەختی سدرەت المونتەها. دەبینم گەڵاکانی دەڵێی گوێی فیلە، بەرەکەی دەڵێ مەرکانەیە. فەرمووی کاتێ درەختەکە فەرمانی خوا دابەزیە سەری، گۆڕانی بەسەرداهات بە شێوەیەک کە هیچ کەس لە دروستکراوەکانی خوا نەتوانێ وەسفی جوانیەکەی بکات. ئەوسا خوای گەورە ئەو وەحیەی کە ویستی پێیدام لە شەو ڕۆژێکدا 50 نوێژی لەسەر فەرز کردم. اینجا دابەزین بۆ لای موسا عەلەیه السەلام. فەرمووی پەروەردگارت چی لەسەر ئومەتەکەت فەرز کرد؟ وتم 50 نوێژ. فەرمووی بگەڕێرەوە بۆ لای پەروەردگارت و داوای سوکباری لێ بکە. بەڕاستی ئومەتت ئەوەیان پێ ناکرێت، چونکە من نەوەی ئیسرائیلم تاقی کردوتەوە و هەڵم سەنگاندوون. فەرمووی گەڕامەوە بۆ لای پەروەردگارم و وتم ئەی پەروەردگارم، ئاسانکاریم بۆ بکە لەسەر ئومەتم. 5 نوێژی لەسەر لابردم. گەڕامەوە بۆ لای موسا عەلەیه السەلام. وتم 5 لەسەر لابردوم. فەرمووی ئومەتت ئەوەیان پێ ناکرێت، بگەڕێرەوە بۆ لای پەروەردگارت، داوای سوکباری لێ بکە. فەرمووی بەردەوام دەهاتم و دەچوم لە نێوان پەروەردگاری باڵەدەست و موسادا عەلەیه السەلام، هەتا فەرمووی ئەی محەممەد، ئەوا کردمن بە 5 نوێژ لە هەموو شەو و ڕۆژێکدا، هەر نوێژێک بە 10 نوێژە، ئەوە 50 نوێژ. هەر کەسێک نیازی چاکەیەکی هەبێت و نەیکات، ئەوا چاکەیەکی بۆ دەنووسرێت. ئەگەر کردی 10 چاکەی بۆ دەنووسرێت. هەر کەسێکیش نیازی خراپەیەکی هەبێ و نەیکا، هیچ نانووسرێت. خۆ ئەگەر کردی بە 1 گوناه بۆی دەنووسرێت. فەرمووی پاشان دابەزیم تا گەیشتمەوە لای موسا عەلەیه السەلام، هەواڵم دایە. ئەویش فەرمووی بگەڕێرەوە بۆ لای پەروەردگارت و داوای سوکباری لێ بکە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئەوەندە گەڕاومەوەتەوە بۆ خزمەتی، ئیتر شەرمی لێ دەکەم. الباب 51 ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء عليهم السلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فمررنا بواد، فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: وادي الأزرق. فقال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام
فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود، واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله تعالى بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: هرشا أو لفت. فقال: كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف، خطام ناقته ليف خلبة، مارا بهذا الوادي ملبيا. بشي پنجاويك پیغمبر صلى الله عليه وسلم يادي پیغمبران عليهم السلام دكات. ابن عباس خدا لي رازي بيدلي لخزمت پیغمبري خوادا صلى الله عليه وسلم لنيوان مكة و مدينة دا درويشتين. بشيوك دا تيپرين فرموي اما كام شيوا؟ وتيان شيوا شينا. فرموي هدلي تاوم لموسى عليه السلام عند باسي رنگي وقجي بشيوية كرد كداود بوي لبر نكرابوم. پنجي خستبوا هردو جويوا بدنجي برس لخوا دپاريوا كدعاي لي قبول بكات. بم شيوية دا درويشت. دلي رويشتين هتا گيشتين گرديك. فرموي اما كام گردا؟ وتيان هرشي يان لفت. فرموي هر دلي تاوم ليونسا بسر وشتريكي سوروا زبيكي خوري لبردايا. رشوي وشتركي يكتالا بمشي ويدرواو لخوا دپاريتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام، فنعته النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو رجل حسبته قال: مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. قال: ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس، يعني حماما. قال: ورأيت إبراهيم عليه السلام وأنا أشبه ولده به. قال: فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت، فأخذت اللبن فشربته، فقال: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. أبو هريرة خدا لي رازي بيدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموين كاتي شوروين پیکرا گەیشتم بە موسى عليه السلام. پیغمبر صلى الله عليه وسلم وصفی کرد هەر دەڵێی پیاوێکی وابزانم فرمووی لاوازە قژی کەمێک لوولە دەڵێی لە پیاوانی خێڵی شەنوئەیە. فرمووی گەیشتم بە عیسا عليه السلام. پیغمبر صلى الله عليه وسلم وصفی کرد ئەویش باڵا مامناوەندی هەر دەڵێی لە حەمام هاتوۆتە دەرەوە. فرمووی چاویشم کرد بە ئیبراهیم عليه السلام، من نزیکترین نەوەیەکم کە لەو دەچێ. فرمووی دوو دەفریان بۆ هێنام، یەکێکیان شیری تێدا بوو، ئەوی تریان مەی. پێم وترا کامیانت دەوێ هەڵی گرە. منیش شیرەکەم هەڵگرت و خواردمەوە. وتی فترە و سروشتی پاکت هەڵبژار یان پێکات، بەڵام ئەگەر مەیەکەت هەڵبژار بە ئومەتەکەت سەر لێ شێواو دەبوو. الباب 52 في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسيح عليه السلام والدجال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال، فقال: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراني الليلة في المنام عند الكعبة، فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، تضرب لمته بين منكبيه، رجل الشعر يقطر رأسه ماء، واضعا يديه على منكبي رجلين، وهو بينهما يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟ فقالوا: المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن، واضعا يده على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت: من هذا؟
قالوا هذا المسيح الدجال. بەشی 52 عەبدوڵای کوڕی عومەر خوددا لێی ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ڕۆژێک لەناو خەڵکیدا باسی جەجاڵی فێڵبازی دەکرد. دەیفەرموو خوای گەورە یەک چاو نییە، بەڵام جەجاڵی فێڵباز چاوی ڕاستی کوێرە، چاوی دەڵێی دەنکەترەی دەرپەڕیوە. دەڵێ هەروەها پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئەم شەو لە خەوما لە لای کەعبەدا پیاوێکی گەنم ڕەنجیان پیشاندام، جوانترین شێوەی گەنم ڕەنگ کە دیبێتت لە پیاودا، زڵفی لەسەر هەردوو شانی بوو، قژی شێوە لول بوو، سەری ئاوی لێدەتکە، دەستی خستبووە سەرشانی دوو پیاو، لە نێوان هەردووشیاندا تەوافی کەعبەی دەکرد. وتم ئەوە چێیە؟ وتیان مەسیحی کوڕی مەریەمە، پیاوێکی شمدی، لە دوایەوە قژی زۆر لول بوو، چاوی ڕاستی کوێر بوو، کەسم نەدی بوو بەقەت ئەو لە کوڕی قتن بچێت. دەستی خستبووە سەرشانی دوو پیا و تەوافی کەعبەی دەکرد. وتم ئەوە چێیە؟ وتیانەوە جەجاڵە. الباب 53 صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء عليهم السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربة ما كربت مثله قط. قال فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألون عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى عليه السلام قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه. فحانت الصلاة فأممتهم فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه فالتفت إليه فبدأني بالسلام. بەشی 53 پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم نوێژی بۆ پێغەمبەران عليهم السلام کردووە. ئەبوو هورەیرە خوددا لێی ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی خۆم بینی لە حجری ئیسماعیلدا قوڕەیش پرسیاری شەوڕەویەکەیان لێ دەکردم، پرسیاری شتانێکیان لێ دەکردم لە بەیت المەقدس کە سەرنجم لێ نەدابوو لەوێ. غەمێکی زۆر دایگرتم کە لەوە و پێش هەرگیز تووشی غەمی وا نەبوو بووم. فەرمووی خوای گەورە بەرزی کردەوە بۆم، منیش سەرنجم دەدا، هەر پرسیارێکیان لێ دەکردم خێرا وەڵامم دەدایەوە. خۆشم بینی لە ناو کۆمەڵێک پێغەمبەردا کە دەبینم موسا عەلەیه السەلام نوێژ دەکات، دەبینم پیاوێکی لاوازی قژلوولە، هەردەڵەی لە پیاوانی شەنوئەیە. ئینجا دەبینم عیسای کوڕی مەریەم بە پێوەیە و نوێژ دەکات. ئەوەی کە زۆر لەو دەچێت عوڕوەی کوڕی مەسعودی ثەقەفیە. ئینجا دەبینم ئیبراهیم عەلەیه السەلام بە پێوەیە و نوێژ دەکات. کەسێک کە زۆر لەو بچێ هاوڵەکەتانە، مەبەستی خۆیەتی. کاتێک کاتی نوێژ هات بووم بە ئیمامیان، کە لە نوێژ بوومەوە قسەکەرێک پێی وتم ئەی محەممەد صلی الله عليه وسلم ئەوە مالیکە خاوەنی ئاگرەکە، سەلامی لێ بکە. کەلام کردەوە بۆی، ئەو سەلامی لە من کرد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى سورة النجم الآية 16. قال فراش من ذهب. قال فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3: أعطي الصلوات ال5 وأعطي خواتم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. عبد الله کوڕی مەسعود خوددا لێی ڕازی بێ دەڵێ کاتێ شەوڕەوی کرا بە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دوا شوێن گەیەندرایە سدرة المنتهى کە لە ئاسمانی شەشەمدایە، هەرچی لەسەر زەوی بەرز دەکرێتەوە دەگاتە ئەوێ، لەوێ وەردەگیرێتەوە و
هەرچی لەسەر و خۆیەوە دادەبەزێت هەر لەوێ وەردەگیرێت. دەڵێ إذ يغشى السدرة ما يغشى سورەتی نەجم ئاەتی 16. ئەوەش پەپولەیەکی ئاڵتونیە. لەو کاتەدا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم سێ بەهرەی پێدرا، پێنج نوێژەکەی پێدرا، کۆتاییەکانی سوورەتی ئەلبەقەرە، هەروەها لێبوردنی گوناهە گەورەکانی ئومەتی پێدرا بۆ کەسێک کە هیچ شتێکی نەکردبێت بە هاوڵی خوا. الباب 54 في قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى. عن الشيباني قال سألت زر بن حبيش رضي الله عنه عن قول الله عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى سورة النجم الآية 9، فقال أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح. بەشی 54 لەبارەی ئەم ئاەتە فەکانە قاب قەوسەینی ئەو ئەدنا. شەیبانی وتی پرسیارم کرد لە زەری کوڕی حوبەیش خدا لێ ڕازی بێ لەبارەی ئەم فەرمودەی خوای گەورە فەکانە قاب قەوسەینی ئەو ئەدنا سوورەتی نەجم ئاەتی 9. دەڵێ ابن مەسعود هەواڵی دامێ کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم جبرائیلی دی 600 باڵی هەبووە. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى سورة النجم الآيات من 11 إلى 13. قال رآه بفؤاده مرتين. ابن عباس خدا لێ ڕازی بێ وتی ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى سورة نجم آيات 11 تا 13. دەڵێ بەدڵ دوو جار پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم خوای گەورەی بینیوە. الباب 55 في رؤية الله جل جلاله. عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة 3 من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وقد كنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين سورة التكوير الآية 23 ولقد رآه نزلة أخرى سورة النجم الآية 13. فقالت رضي الله عنها أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل عليه السلام لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت أولم تسمع أن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير سورة الأنعام الآية 103. أولم تسمع أن الله عز وجل يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا إلى قوله علي حكيم سورة الشورى الآية 51. قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته سورة المائدة الآية 67. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سورة النمل الآية 56. وزاد داود قالت ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه سورة الأحزاب الآية 37. بەشی 55 لەبارەی بینینی خوای گەورە. مەسروق دەڵێ لەلای عایشە خدا لێ ڕازی بێ پاڵم دابوویەوە وتی ئەی باوکی عایشە 3 شت هەن هەر کەس لەبارەی یەکێکیانەوە قسە بکات
ئەوە درۆیەکی گەورەی بەدەم خواوە کردووە. وتم ئەو سێشتە چین؟ وتی هەر کەس بڵێ گوایە محەممەد صلی الله عليه وسلم پەروەرگاری خۆی دیوە، ئەوە درۆیەکی گەورەی بەدەم خواوە کردووە. دەڵێ من شانم دادابوو، هێنجا دانیشتم و وتم ئەی دایکی ئیمانداران، مۆڵەتم بدە پەلەم لێ مەکە. ئەی خوای گەورە نەیفەرمووە وەلەقەد ڕەئاه بالئوفق المبین، سوورەتی تەکویر ئایەتی 23. هەروەها وەلەقەد ڕەئاه نەزلەتەن ئوخرا، سوورەتی نەجم ئایەتی 13. عایشە وتی من یەکەم کەسم لەم ئومەتە کەوەم لە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم پرسیوە و فەرموویەتی ئەوە جوبرائیل عليه السلام هەرگیز لەسەر وێنەی خۆی نەمدیوە کە لەسەری دروست کراوە، جگە لەم دوو جارە دیومە لە ئاسمان دابەزیوە. عایشە وتی ئەینەت بیستوە خوای گەورە دەفەرمێت چاوەکان نابینن، ئەو چاوەکان دەبینێت، هەر ئەو نەرمونیان و شارەزایە. سوورەتی ئەنعام ئایەتی 103. ئەی ئایا نەت بیستوە کە خوای گەورە دەفەرمێت هیچ مرۆڤێک بۆی نییە خوای گەورە قسەی لەگەڵدا بکات مەگەر وەحی بۆ بنێرێت یا لە پشتی پەردەوە یا ڕەوانەکراو بنێرێت، هەتا دەفەرمێت بەرز و دانایە. سوورەتی شوڕا ئایەتی 51. عایشە وتی هەر کەسیش بڵێ کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم شتێکی لە کتابی خوا شاردۆتەوە، ئەوە درۆیەکی گەورەی بەدەم خواوە کردووە. خوای گەورە فەرموویەتی ئەی پێغەمبەر بیگەێنە ئەوەی بۆ دابەزیوە لە لای پەروەرگارتەوە، ئەگەر نەیگەێنی ئەوە پەیامەکەت نەگەیاندووە. سوورەتی مائیدە ئایەتی 67. دەڵێ هەر کەس بڵێ من دەزانم سبەینێکی ڕوودەدات، ئەوە درۆیەکی گەورەی بەدەم خواوە کردووە. خوای گەورە فەرموویەتی تۆ ئەی محەممەد کاتێ بەو کەسە کە زەیدە و خوا نیعمەتی ئیمانی پێبەخشیوە، تۆش نیعمەتی ئازادی و پەروەردەت لە نزیکی خۆتەوە پێداوە، دەڵێیت هاوسەری خۆت بهێلەوە لای خۆت کە زەینەبە، لەخوا بترسە و تەلاقی مەدە، شتێک لە دڵ و دەرونی خۆتا دەشاریتەوە کە خوای گەورە دەیەوێت ئاشکرای بکات، لە خەڵکی دەترسیت، بەڵام خوا لە پێشترە کە حسابی بۆ بکەیت و لێی بترسیت. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب5 كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أبو موسى خدا لي رازي بي دلي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم لناو من دا ئەستا سەرپێ و پێنج وتەی فەرموو خوای گەورە ناخەوێ، ناگونجێ کە بخەوێ، تەرازوو بەرز دەکاتەوە و نزمی دەکاتەوە بەکردەوەی بەندەکان خۆیان، کردداری شەو پێش کردداری ڕۆژ بەرز دەبێتەوە بۆ لای، کردداری ڕۆژش پێش کردداری شەو، پەردەکەی نورە، لە ڕیوایەتێکیشدا هاتووە ئاگرە، ئەگەر ئەو پەردە لا ببات نوری ڕوخساری هەموو ئەو دروستکراوانە دەسووتێنێ کە بینایی پێی دەگات، واتە هەموو بوونەوەرە. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيط، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم،
فيقولون أنت ربنا فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق يعني بعمله، ومنهم المجازى حتى ينجى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول أي ربي اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه، ثم يقول الله تبارك وتعالى هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ فيقول لا أسألك غيره، ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي رب قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك، لا تسألني غير الذي أعطيتك، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول أي رب، يدعو الله حتى يقول له فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك، فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي رب أدخلني الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول أي رب لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه، فإذا ضحك الله تعالى منه قال ادخل الجنة، فإذا دخلها قال الله له تمنى، فيسأل ربه ويتمنى، حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى ذلك لك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله عز وجل قال لذلك الرجل ومثله معه، قال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. أبو هريرة خدا لي رازي بيدلي كساني قوتيان بپیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم آل روجي قيامت دا پروردگار من دبينين پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموي آل بينيني مانجي چوارده دا يكتر سغلت دكن وتيان نخيري پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم
فەرمووی ئایا بۆ بینینی خۆر لە ڕۆژێکدا هەور بەری نەگرت پێر یەکتری سەغڵەت دەکەن؟ وتیان نەخێرەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. فەرمووی دە ئێوە ئاوا دەیبینن خوا لە ڕۆژی قیامەتدا خەڵکی کۆ دەکاتەوە و دەفەرمێت هەر کە شتێکی پەرستووە با شوێنی بکەوێت، ئەوەی خۆری پەرستووە شوێن خۆر دەکەوێت، ئەوەی مانجی پەرستووە شوێن مانگ دەکەوێت، ئەوەی ملهوڕانی پەرستووە شوێن ملهوڕان دەکەوێت. ئەم ئومەتە دەمێنێتەوە و منافقەکانیشی تێدایە. خوای گەورە لە شێوەیەکدا کە نایناسنەوە خۆیان نیشان دەدات دەفەرمێت من پەروەردگاری ئێوەم، دەڵێن پەنا دەگرین بەخوا لە تۆ. ئەمە شوێنمانە هەتا پەروەردگارمان دێت، ئەگەر پەروەردگارمان هات دەیناسینەوە. ئەنجا خوای گەورە لەو شێوەدا کە دەیناسن دێت و دەفەرمێت من پەروەردگارتانم، دەڵێن تۆ پەروەردگاری ئێمەیت، شوێنی دەکەون. ئینجا پەردی سیرات دەخرێتە سەر پشتی دۆزەخ. ئەو کاتە من و ئومەتەکەم یەکەم کەسین کە دەپەڕینەوە. لەو ڕۆژەدا کەس قسە ناکات جگە لە پێغەمبەران. دعا و نزای پێغەمبەرانیش لەو ڕۆژەدا خوایە بە سەلامەتی، خوایە بە سەلامەتیم. لە دۆزەخشدا قوڵاپەیە، هەر دەڵێی دڕچی سەعدانە. ئایا سەعدانتان دیوە؟ وتیان بەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. فەرمووی لە ڕاستیدا وەکو دڕچی سەعدان وایە، بەڵام کەس ڕادەی زلیەکەی نازانێ خوا نەبێ. خەڵکی بەپێی کردەوەکانیان دەڕفێنێ بۆ ناو دۆزەخ، هەیانەتیا دەچێت بە کردەوەکانی، ئەشیانە سزا دەدرێت تا ڕزگار دەکرێت. هەتا کاتێ خوا لە دادوەری نێوان بەندەکانی دەبێتەوە، دەیەوێ بە بەزەیی خۆی چەی گوێت لە ئاگر دەری بهێنێ. فەرمان دەکات بە فریشتەکان ئەو کەسە دەربێنن لە ئاگر کە هیچ هاوڵی بۆ خوا بڕیار نەداوە. کەسێک کە خوا بێوێت ڕەحمی پێ بکات کە وتویەتی لا ئیلاهە ئیلا الله، لە ئاگرەکەدا بە شوێنەواری سوزدەدا دەیناسنەوە. ئاگر هەموو شوێنێکی ئادەمیزاد دەسووتێنێ جگە لە شوێنی سەزدە نەبێت. خوا حەرامی کردووە لەسەر ئاگر کە شوێنی سەزدە بسووتێنێ. پاشان دەری دەهێنن لە ئاگر دوای ئەوەی سوتاون و بوون بە خەڵۆس. ئینجا ئاوی ژیان دەکرێت بە سەریاندا و سەوز دەبنەوە، هەروەکو تۆیەک لە لیتەی لافاودا سەوز دەبێت. ئینجا خوای گەورە لە دادوەری نێوان بەندەکانی دەبێتەوە. پیاوێک دەمێنێتەوە کە ڕووی لە ئاگری دۆزەخە، ئەوەش دووهەمین کەسە کە دەچێتە بەهەشت. ئینجا دەڵێت ئەی پەروەردگارم، ڕووم وەرجێڕە لە ئاگر، چونکە تینەکەی ئازاری داوم و ژەهراوی کردوم، بڵێسەکانی سوتاندومی. ئینجا دەست دەکات بە پاڕانەوە لە خوا، چەند خواویستی لەسەر بێت کە لێی بپارڕێتەوە. ئینجا خوای گەورە دەفەرمێت ئایا ئەگەر ئەوت بدەمێ خۆزگە دەخوازی بۆ شتی تر؟ دەڵێ داوای شتی ترت لێ ناکەم ئەوەندەی خواویستی لەسەر بێت. بەڵێن دەدا بەخوا کە داوای هیچ شتی تر نەکات. خوای گەورەش دەیگەێنێتە دەرگای بەهەشت. کاتێ دەگاتە دەرگای بەهەشت، دەرگای بەهەشتی بە واڵا دەبێت، هەرچی جوانی و خۆشی تێدایە دەیبینێ، ئەوەندەی خواویستی لەسەر بێت بێدەنگ دەبێت. ئینجا دەڵێ ئەی پەروەردگارم بم خەرە ناو بەهەشتەوە. خوای گەورە دەفەرمێت مەگەر پەیمان و بەڵێنت نەدا کە داوای هیچی تر نەکەیت جگە لەوەی پێم داویت؟ سەرگەردان خۆتیت ئەی ئادەمیزاد، چەند ستەمکاریت. دەڵێ ئەی پەروەردگارم با نەبمە بەدبەختترین دروست کراوت، بەردەوام لە خوا دەپارڕێتەوە هەتا خوا دەست دەکات بە پێکەنین. کاتێ پێدەکەنێ دەفەرمێت بچۆرە بەهەشتەوە. ئینجا کە چوە ناو بەهەشتەوە خوای گەورە پێی دەفەرمێت داوا بکە. ئینجا داوا لە خوا دەکات و خۆزگە دەخوازێت هەتا خوا خۆی شتی بیر دەخاتەوە، هەتا هیچ ئاواتێکی نامێنێ. ئینجا خوای گەورە دەفەرمێت ئەوە بۆ تۆ و ئەوەندەی تریشی لەگەڵدا بێت. عەتای کوڕی یەزید دەڵێ ئەبوو سەعیدی خودری لەگەڵ ئەبوو هورەیرەدا هیچی لەبارەی ئەو فەرموودە ڕەت نەکردوێتەوە، هەتا کاتی ئەبوو هورەیرە وتی خوای گەورە بەو پیاوەی فەرموو ئەوەندەی تریشی لەگەڵدا بێت. ئەبوو سەعید وتی نەخێر دە ئەوەندەی تریشی لەگەڵدا بێت. ئەی ئەبوو هورەیرە. ئەبوو هورەیرە وتی من هەر ئەوەم لەبەر کردووە، ئەمە بۆ تۆ ئەوەندەی تریشی لەگەڵدا بێت. ئەبوو سەعید وتی شایەتی دەدەم من لە پێغەمبەری خوام صلی الله عليه وسلم وەرگرتووە فەرموویەتی ئەوە بۆ تۆ دە ئەوەندەشی لەگەڵدا بێت. ئەبوو هورەیرە خودا لێی ڕازی بێ وتی ئەو پیاوە دوایین بەهەشتیە کە دەچێتە بەهەشت. الباب السادس والخمسون خروج الموحدين من النار. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس منكم أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم
فأماتهم الله تعالى إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم: كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. بەشی 56 دەرچوونی یەکتاپەرستان لە ئاگر. ئەبوو سەعیدی خودری خوددا لێ ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی: نشتەجیەکانی دۆزەخ ئەوانەی خەڵکیێوێن بەڕاستی ئەوانە نەدەمرن تیایدا و نەدەژین، بەڵام کەسانێک لێەوە بەهۆی تاوانەکانیانەوە کەوتونەتە دۆزەخەوە. خوای گەورە بە جۆرە مردنێک مراندوونی، کاتێبوون بە خەڵوس مۆڵەتی شەفاعەت دەدرێت. ئەو کاتە کۆمەڵ جیا دەیانهێنن بڵاو دەکرێنەوە بەسەر ڕووبارەکانی بەهەشدا. ئینجا دەوتێت: ئەی خەڵکی باشت، ئاو بکەن بەسەریاندا. ئینجا دەڕوێنەوە وەکو تۆ لە ناو لیتاوی لافاودا بە خێرایی دەڕوێن. یەکێک لە خەڵکەکە وتی: دەڵێی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە لالێدا ژیاوە. عن أنس عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فترفع له شجرة فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا رب، ويعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة أحسن من الأولى فيقول: أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها. فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده أن لا يسأله غيرها، وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين، فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها. وربه تعالى يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها. فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي رب أدخلنيها. فيقول: يا ابن آدم ما يصريني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. أنس لابن مسعود دەجێڕێتەوە دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی: دوایین کەس کە دەچێتە باشتەوە پیاوێک تاوێک دەڕوات و تاوێک دەکەوێت، تاوێکیش ئاگر دەیگەزێت. کاتێک کە لی تێپەڕ دەبێت لا دەکەوێتەوە بەلایدا و دەڵێ: گەورەیی بۆ ئەو زاتەی ڕزگاری کردم لە تۆ، خوای گەورە شتێکی داوە بە من، نە بە پێشینان و نە بە پاشینانی نەداوە. ئەینجا درەختێکی بۆ دەردەخرێت، ئەویش دەڵێ: ئەی پەروەردگارم، نزیکم بکەرەوە لەو درەختە با بچمە سێبەرەکەی و لاوەکەشی بخۆمەوە. خوای گەورەش دەفەرمێت:
ئەینەوە یادەم لەوانەیە ئەگەر ئەوت بدەمێ داوای شتی تریشم لێ بکەیت دەڵێ نەخێرای پەروەردگار پەیمانی دەداتێ کە داوای هیچی تر نەکات خوای گەورەش لێی قبوڵ دەکات چونکە ئەو شتانێک دەبینێ ئارام ناگرێت لەسەری ئەینجا نزیکی دەکاتەوە ئەویش دەچێتە سێبەرەکەیەوە و لاوەکەش دەخواتەوە ئەینجا درەختێکی تری لە پێشووتر باشتر پێدەدات ئەویش دەڵێ ئەی پەروەردگار لەو درەختە نزیکم بکەرەوە با لاوەکەی بخۆمەوە و لە سێبەرەکەیدا بحەوێمەوە ئیتر داوای هیچی ترت لێ ناکەم خوای گەورە دەفەرمێت ئەینەوە یادەم پەیمانت نەدامێ کە داوای هیچی تر نەکەیت دەڵێ بەڵێ ئەی پەروەردگار ئەمە و ئیتر داوای هیچ ناکەم دەفەرمێت لەوانەیە ئەگەر نزیکت بکەمەوە داوایشی تریش بکەیت ئەویش پەیمانی دەداتێ کە داوای هیچی تر نەکات خوای گەورەش لێی قبوڵ دەکات چونکە شتانێک دەبینێ کە ئارام ناگرێت لەسەری ئینجا نزیکی دەکاتەوە لێی دەچێتە سێبەرەکەی و لاوەکەش دەخواتەوە ئینجا درەختێکی لە دەرگای باشتا نیشان دەدات چاکتر لە دوانەکەی پێشوو دەڵێ ئای پەروەردگار نزیکم بکەرەوە لەو درەختە تا بچمە سێبەرەکەی و لاوەکەی بخۆمەوە ئیتر داوای هیچی ترت لێ ناکەم دەفەرمێت ئەینەوە یادەم ئەی پەیمانت نەدا کە داوای هیچی تر نەکەیت دەڵێ بەڵێ هەر ئەمە و ئیتر داوای هیچی تر ناکەم خوای گەورەش لێی قبوڵ دەکات چونکە شتانێک دەبینێ کە ئارام ناگرێت لەسەری ئینجا نزیکی دەکاتەوە لێی کاتێ نزیک دەبێتەوە دەنجی خەڵکی بەهەشت دەبیستێ دەڵێ ئەی پەروەردگار بمخەرە ناو بەهەشتەوە دەفەرمێت ئەینەوە یادەم چی ڕازیت دەکات و داواکاریت نامێنێ ئایا ڕازیت بەوەی کە دنیات بدەمێ و بە وێنەی دنیاش لەگەڵیام دەڵێ ئەی پەروەردگار گاڵتە بە من دەکەیت و تۆ پەروەردگاری جیهانیانی ئالێرەدا ئێبن مەسعود پێدەکەنێ ئینجا وتی لێم ناپرسن بۆچی پێدەکەنم وتیان بەچی پێدەکەنی وتی هەر ئاوا پێغەمبەری خوش صلى الله عليه وسلم پێکەنی وتیان بەچی پێدەکەنی ئەی پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم فەرمووی لە پێکەنینی پەروەردگاری جیهانیان کاتێک کابرا وتی ئایا گاڵتە بە من دەکەیت و تۆ پەروەردگاری جیهانیانی فەرمووی من بە تۆ پێناکەنم بەڵام هەرچیم بێت دەسەڵاتم هەیە بەسەریا. عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن الورود فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون فيقولون ننظر ربنا فيقول أنا ربكم فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك قال فينطلق بهم ويتبعونه ويعطي كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسف تأخذ من شاء الله تعالى ثم يطفأ نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء ثم كذلك ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة فيجعلون بفناء الجنة ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. أبو زبير دڵێ گوێم لێ بووە جابری کوڕی عەبدوڵڵا خوددا لێی ڕازی بێ پرسیاری تێپەڕبوونی سەرپردی دۆزەخی لێکرا وتی ئێمە ڕۆژی قیامەت بەم شێوە بەو شێوە دێین سەیرکە واتە ئەوەش بەسەر خەڵکیدا وتی ملەتان بە ناوی بتەکانیانەوە ئەو شتانەی دەیان پەرستن بانگ دەکرێن یەک لە دوای یەک ئینجا پەروەرگارمان دێت بۆ لامان و دەفەرمێت چاوەڕێی چێن دەڵێن چاوەڕێی پەروەرگارمانین دەفەرمێت من پەروەرگارتانم دەڵێن با سەیرت بکەین ئینجا بەدەم پێکەنینەوە خۆی دەردەخات بۆیان دەڵێ ئینجا دەڕوا و ئەمانش شوێنی دەکەون بە هەر ئادەمی زادێک لەوان منافق یاخود باوەڕدار نورێکی دەداتێ ئینجا شوێنی دەکەون لەسەر پردی دۆزەق قوڵاب و دڕک هەیە
هەرچی خوای گەورە بیەوێ دەیگرێت ئێنجا ڕووناچی منافقەکان دەکوژێتەوە پاشان ئیمانداران ڕزگاریان دەبێ یەکەم کۆمەڵ کە ڕزگاریان دەبێت دەموچاویان وەکو مانجی چواردەوایە 7,000 لێپرسینەوەیان نییە ئینجا ئەوانەی دوای ئەوان دێن وەکو ڕووناکترین ئەستێرەی ئاسمانن هەروەها بە هەمان شێوە ئینجا شەفاعەت دەست پێ دەکات شەفاعەتیان بۆ دەکرێت هەتا هەرچی وتبێتی لا ئیلاهە ئیلا الله و بە ئەندازەی دەنکە جۆیەکی بچووک خێر لە دڵیا بوو بێت لاگر دێتە دەرەوە و دەخرێتە گۆڕەپانی بەهشت و خەڵکی بەهشت ئاویان لێ دەپڕژێنن هەتا دەڕوێن وەکو ڕوانی ڕوەچی ناولی تاوی لافاو ئاسەواری وستاویەکەیان لەسەر نامێنێ پاشان هەر یەکەیان دەپاڕێتەوە هەتا بەقەد دنیا و دە ئەوەندەی تریشیان دەدرێتێ. عن يزيد الفقير قال: كنت شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال: فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. سورة آل عمران الآية 192. وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. سورة السجدة الآية 20. فما هذا الذي تقولون؟ فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، أو كما قال أبو نعيم. يزيد فقير دڵێ بۆچوونێک لە بۆچوونەکانی خەوارج سەرنجی ڕاکێشام لەگەڵ کۆمەڵێکدا ویسمان حەج بکەین و ئێنجا بچینە ناو دەستەی خەوارج. دەڵێ بە مەدینەدا تێپەڕین دەبینین جابری کوڕی عەبدوڵڵا پاڵی دابوو بە کۆڵەکەیەکەوە فەرمودەی لە پێغەمبەرەوە صلی الله عليه وسلم بۆ خەڵک دەخوێندەوە باسی دۆزەخیەکانی دەکرد. منیش وتم: ئەی هاوڵی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، ئەم فەرمودانە چییە دەیخوێنیتەوە لە کاتێکدا خوا فەرموویەتی: إنك من تدخل النار فقد أخزيته. سورة آل عمران آية 182. هروها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. سورة السجدة آية 20. ئیتر ئێوە باسی چی دەکەن؟ وتی ئایا قورآن دەزانیت؟ وتم بەڵێ. وتی ئایا باسی پلەپایی محەممەد صلی الله عليه وسلم بیستووە؟ واتە ئەو پلەپایەی کە خوا زیندوی دەکاتەوە تێیدا؟ وتم بەڵێ. وتی ئەوە پلەپایی محەممەدە صلی الله عليه وسلم، ئەوەی کە خوا بەهۆی ئەوەوە کێی بووێ لە دۆزەخ دەری دێنێ. ئێنجا باسی پردی سیرات و تێپەڕبوونی خەڵکی بەسەریا کرد. وتی ئەترسم باش لەبەرم نەبێت. دەڵێ ئەو دەیگوت گوایە کۆمەڵک لە ئاگر دەردەهێنرێن پاش ئەوەی ماوەیەک لە ئاگردا بوون. دەڵێ واتە دەردەهێنرێن هەروەکو دارکونجیوان. دەڵێ ئینجا دەخرێنە ناو ڕووبارێکی بەهەشتەوە لەوێدا خۆیان دەشۆرن پاشان دەهێنرێنە دەرەوە هەروەکو پەڕەی سپی. ئێمەش گەڕاینەوە وتمان کۆستان کەوێ ئایا وا دەبینن کە ئەو پیاوە پیرە درۆ بەدەم پێغەمبەری خواوە صلی الله عليه وسلم بکات؟ ئینجا گەڕاینەوە سوێن بەخوا کەسمان لێ نەچوە ناو خەوارج جگە لە یەک پیاو وەکو ئەبوو نەعیم وتی. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار 4 فيعرضون على الله تعالى فيلتفت أحدهم فيقول: أي رب،
إذ أخرجتني منها فلا تعدني فيها فينجيه الله منها. ئەنەسی کوڕی مالک خدا لێ ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی چوار کەس لە ئاگر دەهێنرێنە دەرەوە دەخرێنە بەردەستی خوای گەورە، یەکێکیان لا دەکاتەوە دەڵێ ئەی پەروەرگارم وەک دەرت هێنام لەوێ مەم خەرە ناوی، خوای گەورەش ڕزگاری دەکات لێی. الباب 57 باب الشفاعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك الله تعالى عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام. فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وذكر كذباته، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله تعالى برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي نفسي، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله، وكلمت الناس في المهد، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي،
ثم قال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطه، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب، أمتي أمتي. فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. بەشی 57 ئەبوو هورەیرە خوددا لێ ڕازی بێ دەڵێ ڕۆژێکیان گۆشتیان لێنا بۆ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم. باڵێکیان دایە دەستی، ئەویش حەزی لە باڵ دەکرد، قەپێکی لێگرت. ئینجا فەرمووی: من گەورەی خەڵکیم لە ڕۆژی قیامەتە. ئایا دەزانن بەچی دەبمە گەورە؟ خوای گەورە لە ڕۆژی قیامەتدا خەڵکی پێشینان و پاشینان هەموو لە یەک شوێندا کۆ دەکاتەوە. بانگەواز دەنجی دەیانگاتێ و چاو دەیان بینێت. خۆرش نزیک دەبێتەوە، خەڵکی تووشی غەم و پەژارەیەک دەبن، بەرگەی ناگرن و لە توانایاندا نییە. هەندێکیان بە هەندێکیان دەڵێن: ئایا نابینین ئێوە لە چه حاڵێکدان؟ ئایا نابینن چی یەخەی گرتوون؟ ئایا ناگەڕێن بە دوای کەسێکدا کە لە لای خوا شەفاعەتتان بۆ بکات؟ هەندێکیان بە هەندێکی تریان دەڵێن: بچن بۆ لای ئادەم. دەچن بۆ لای ئادەم، پێی دەڵێن: ئەی ئادەم، تۆ باوکی مرۆڤیت، خوا بەدەستی قودرەتی خۆی تۆی دروست کردووە، لە ڕۆحی خۆی گیانی بەبەردا کردووی، فەرمانی کرد بە فریشتەکانی کڕنووشیان بۆ بردیم، دەلە لای پەروەردگارت کامان بۆ بکە؟ ئایا نابینی ئێمە لە چه حاڵێک داین؟ ئایا نابینی چی یەخەی گرتوین؟ ئادەمیش دەڵێ: ئەمڕۆ پەروەردگارم بە شێوەیەک تووڕە بووە کە تا ئێستا ئاوا تووڕە نەبووە، لە مەولاش ئاوا تووڕە نابێت. ئەو درەختەکەی لە من قەدەغە کرد و منیش سەرپێچیم کرد. ئەمڕۆ هەر خەمی خۆمە، خەمی خۆمە. بچن بۆ لای یەکێکی تر، بچن بۆ لای نوح. دەچن بۆ لای نوح عەلەیه السەلام، دەڵێن: تۆ یەکەم ڕەوانەکراوی بۆ سەرزەوی، خوای گەورە ناوی بەندەی سوپاسگوزاری لێ ناوی، تکامان بۆ بکە لای پەروەردگارت. ئایا نابینی ئێمە لە چی داین؟ ئایا نابینی چی یەخەی گرتوین؟ ئەویش پێیان دەڵێت: پەروەردگارم ئێمڕۆ تووڕەبوونێک تووڕە بووە، لەمە و پێش ئاوا تووڕە نەبووە، لەمە ولاش ئاوا تووڕە نابێت. من لە ڕاستیدا یەک دوعام هەبوو، ئەویش لەگەلەکەمم کرد. ئێستا هەر غەمی خۆمە، غەمی خۆمە. بچن بۆ لای ئیبراهیم عەلەیه السەلام. ئەوانیش دەچن بۆ لای ئیبراهیم عەلەیه السەلام، پێی دەڵێن: تۆ پێغەمبەری خوایت و خۆشەویستی ئەوی لەسەر زەویدا، تکامان بۆ بکە لای پەروەردگارت. ئایا نابینی ئێمە لە چه حاڵێک داین؟ ئایا نابینی چی یەخەی گرتوین؟ ئیبراهیم پێیان دەڵێت: ئەمڕۆ پەروەردگارم تووڕەبوونێک تووڕە بووە کە لەمە و پێشاوە تووڕە نەبووە و لەمە و لاشاوە تووڕە نابێت. اینجا باسی درۆکانی کرد: ئەمڕۆ هەر غەمی خۆمە، ئەمڕۆ هەر غەمی خۆمە. بچن بۆ لای کەسێکی تر، بچن بۆ لای موسا عەلەیه السەلام. ئەوانش دەچن بۆ لای موسا عەلەیه السەلام، پێی دەڵێن: ئەی موسا، تۆ پێغەمبەری خوای گەورە ڕێزی زیاتری داوە بە تۆ و بە پەیامەکانی و بە قسەکردنی لەگەڵتا، تکامان بۆ بکە لای پەروەردگارت. ئایا نابینی ئێمە لە چه حاڵێک داین؟ ئایا نابینی چی یەخەی گرتوین؟ موسا عەلەیه السەلام پێیان دەڵێت: ئەمڕۆ پەروەردگارم تووڕەبوونێک تووڕە بووە کە لەمە و پێشاوە تووڕە نەبووە و لەمە و دواشاوە تووڕە نابێت. من کەسێکم کوشتووە، فەرمانم پێ نەکرابوو بیکوژم. ئێستا هەر غەمی خۆمە، هەر غەمی خۆمە. بچن بۆ لای عیسا عەلەیه السەلام. ئەوانش دێن بۆ لای عیسا عەلەیه السەلام و پێی دەڵێن: ئەی عیسا، تۆ پێغەمبەری خوای، لە بێشکەدا قسەت لەگەڵ خەڵکیدا کردووە، ڕۆحی خوا وشەیەکی پیرۆزیەویت کە هەڵی داوە بۆ مەریەم و بەخشراوی بە مەریەم، دەتکامان بۆ بکە لای پەروەردگارت. ئایا نابینی ئێمە لە چه حاڵێک داین؟ ئایا نابینی چی یەخەی گرتوین؟ عیساش عەلەیه السەلام پێی وتن: ئەمڕۆ پەروەردگارم تووڕەبوونێک تووڕە بووە کە لەمە و پێشاوە تووڕە نەبووە و لەمە و دواشاوە تووڕە نابێت. هەر غەمی خۆمە. بچن بۆ لای کەسێکی تر، بچن بۆ لای محەممەد صلی الله عليه وسلم. ئەوانش دێن بۆ لام، دەڵێن: ئەی محەممەد صلی الله عليه وسلم، تۆ پێغەمبەری خوایت، دوا پێغەمبەری خوای گەورە لە گوناها پێشوەکانت و گوناهە دواییەکانشت خۆش بووە، تکامان بۆ بکە لای پەروەردگارت. ئایا نابینی ئێمە لە چه حاڵێک داین؟ ئایا نابینی چی یەخەی گرتوین؟ منش ڕادەپەڕم و دێمە ژێر عەرش، دەکەوم بە سوزدەدا بۆ پەروەردگار. ئینجا خوا دڵم دەکاتەوە، چەند سوپاسگوزاریەک و ستایشتێکی پیرۆز دەخاتە دڵمەوە کە لەوە پێش نەیداوە بە کەس. ئینجا دەفەرموێت: ئەی محەممەد صلی الله عليه وسلم، سرت بەرزکەوە، داوا بکە دەدرێتێ،
تکا بکە لێت وەردەگیرێت منیش سرم بەرز دەکەمەوە دەڵێم ئەی پەروەرگارم ئوممەتم پێم دەوترێ ئەی محەممەد صلی الله عليه وسلم لە ئوممەتەکەت ئەوانەی لێپرسینەوەیان لەسەر نییە لە دەرگای لای ڕاستی دەرگاکانی بەهەشتەوە بیان خەنە ناو بەهەشتەوە ئوممەتیشت لە دەرگاکانی تریشدا بەشدارن لەگەڵ خەڵکی سوێن بەوەی جانی منی بەدەستە لە نێوان هەردوو لاشی پانی دەرگاکانی بەهەشتا بەقەد نێوان مەککە و هەجەرپانە یا وەکو نێوانی مەککە و بوسرا. الباب 58 قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. بەشی 58 من یەکەم کەسم لە بەهەشتا شەفاعەت دەکەم و شوێن کەوتوانیشم لە هەموو پێغەمبەران زیاترە. ئەنەسی کوڕی مالک خوددا لێ ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی من یەکەم شەفاعەتکارم لە بەهەشدا هیچ پێغەمبەرێک بەقەد من خەڵکی باوەڕی پێ نەهێناوە لە ناو پێغەمبەراندا پێغەمبەر هەیە لە ناو ملەتەکەیدا کەس باوەڕی پێ نەهێناوە جگە لە یەک پیاو. الباب 59 استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. بەشی 59 پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم داوای کردنەوەی دەرگای بەهەشت دەکات. ئەنەسی کوڕی مالک خوددا لێ ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی لە ڕۆژی قیامەتدا دێمە دەرگای بەهەشت داوای کردنەوەی دەکەم دەرگاوانەکە دەڵێت تۆ چیت؟ دەڵێ محەممەد دەڵێت فەرمانم بە تۆ پێکراوە لە پێش تۆدا بۆ کەسی تری ناکەمەوە. الباب 60 قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. بەشی 60 هەر پێغەمبەرێک نزایەکی جیرای هەیە. ئەبوو هورەیرە خوددا لێ ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی هەر پێغەمبەرێک نزایەکی جیرای هەیە هەموو پێغەمبەرێک پەلەی کردووە لە نزاکەیدا بەڵام من نزاکەم شاردۆتەوە بۆ ئوممەتەکەم بۆ ڕۆژی قیامەت کە ئینشاء الله جیرایە بۆ هەر کەس لە ئوممەتم کە مردبێ و هاوڵی بۆ خوا بڕیار نەدابێ. الباب 61 دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني الآية سورة إبراهيم الآية 36. وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم سورة المائدة الآية 118. فرفع يديه وقال اللهم أمتي اللهم أمتي وبكى. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. بەشی 61 پارانەوەی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بۆ ئوممەتەکەی. عەبدوڵڵای کوڕی عەمری کوڕی عاس خوددا لێ ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم مایەتەی خوێندەوە رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني
ومن عصاني سورة إبراهيم آية 36. عيساش عليه السلام فرميتي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سورة مائدة آية 118. واتە ئەگەر سزایان بدەیت ئەوان هەر بەندەیتۆن خۆ ئەگەر لێشیان خۆش بیت تەنها تۆ سەر بڵند و دانایت. اینجا دەستی بەرز کردەوە و فەرمووی ئەی خوایە ئومەتەکەم ئەی خوایە ئومەتەکەم. اینجا گریا خوای گەورە بە جوبرەئیلی فەرموو بڕۆ بۆ لای محەممەد خۆ پەروەرگارت زاناترە لێی بپرسە بۆچی دەگریت. جوبرەئیل عەلەیه السەلام هات و پرسیاری لێ کرد. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئاگاداری کرد لەوتەکەی ئەویش زاناترە. خوای گەورە فەرمووی ئەی جوبرەئیل بچۆ بۆ لای محەممەد صلی الله عليه وسلم پێی بڵێ ئێمە بەرامبەر بە ئومەتەکەت ڕازیت دەکەین و دڵت ناشچێنین. عن جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال حصن كان لدوس في الجاهلية فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه فقال له ما صنع بك ربك؟ فقال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر. جابر خدا لێ ڕازی بێ دەڵێ توفەیلی کوڕی عەمری دەوسی هات بۆ خزمەت پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم وتی ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئایا قەڵایەکی قایمت ناوێ کە بتپارێزێت؟ ڕاوی دەڵێ ئەو قەڵایە هی دەوس بوو لە سەردەمی نەفامیدا. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ڕازی نەبوو بەو چوونە چونکە خوای گەورە ڕێزی ئەو کۆچەی بۆ پشتیوانەکانی هەڵگرت بوو. کاتێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کۆچی کرد بۆ مەدینە توفەیلی کوڕی عەمر کۆچی کرد بۆ لای. پیاوێکیش لە هۆزەکەی لەگەڵ یا کۆچی کرد. حەزیان لە مەدینە نەبوو لەوێش نەخۆش کەوتبوو زۆر بێزار ببوو. تیرێکی پێبوو بەسەری تیرەکە کڵاوەکەی سەرپەنجەکانی خۆی بڕی خۆیان لە دەستەکانی بەربوون هەتا مرد. توفەیلی کوڕی عەمر لە خەویا و پیاوە بینی بە دیمەنێکی جوانەوە بەڵام دەستەکانی داپۆشرا بوو. پێیوت ئەی پەروەرگارت چی لێ کردی؟ دەڵێ بە کۆچکردن بۆ لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لێم خۆش بوو. دەڵێ وتم ئەی بۆچی ئاوا دەست داپۆشراوە؟ توفەیل بۆ پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم جێڕایەوە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی خوای گەورە لە دەستەکانیشی خۆش ببە. الباب 62 في قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين سورة الشعراء الآية 214 دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. بشي شستدو لباري أم آيتوا وأنذر عشيرتك الأقربين. أبو هريرة خدالي رازي بيدلي كاتيا ما يتدابزي وأنذر عشيرتك الأقربين سورة شعراء آية 204 پیغمبر صلى الله عليه وسلم قريشي بان كردو كوبونوا
بانجی قڕیشی بەگشتی و چەند کەسێک بەتایبەتی کرد فەرمووی ئەینەوەی کەعبی کوڕی لوئەی خۆتان ڕزگارکەن لە ئاگر ئەینەوەی موڕەی کوڕی کەعب خۆتان ڕزگارکەن لە ئاگر ئەینەوەی عەبدشەمس خۆتان ڕزگارکەن لە ئاگر ئەینەوەی عەبدولمەناف خۆتان ڕزگارکەن لە ئاگر ئەینەوەی هاشم خۆتان ڕزگارکەن لە ئاگر ئەینەوەی عەبدولموتەلیب خۆتان ڕزگارکەن لە ئاگر ئەی فاتمە خۆت ڕزگارکە لە ئاگر من لە لای خوا هیچ دەسەڵاتێکم نییە جگە لەوەی ڕەحم و خزمایەتی هەیە لە نێوانماندا و دەیگەێنم. الباب 63 ما نفع النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. بەشی 63 پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم فریای ئەبوو تاڵب ناکەوێت. عباسی کوڕی عەبدولموتەلیب خدا لێ ڕازی بێ دەڵێ وتمای پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم ئایا کەڵکێکت گەیان بە ئەبوو تاڵب ئەو جاران تۆی دەپاراز لەسەر تۆوە زۆر تووڕە دەبوو؟ فەرمووی بەڵێ ئەو لەناو ئاگرێکی تەنکدایە ئەگەر من نەبوومایە دەبوو لەناو قوڵایی خوارەوەی ئاگردا بوایە. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه. ابن عباس خدا لێ ڕازی بێ دەڵێ پێغەمبەری خوا صلى الله عليه وسلم فەرموویەتی سوکترین سزای ئاگری دۆزەخ سزای ئەبوو تاڵیبە ئەویش جووتێ نعلی لە ئاگری دروستکراوی لە پێدایە بەهۆی ئەو نعلانەوە مێشی دەکوڵێت. الباب 63 قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. عن حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قلت: استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمة. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. بەشی 64 7,000 کەس لە ئومەتم بەبێ لێپرسینەوە دەچنە بەهەشت. حوسەینی کوڕی عەبدوڕەحمان خدا لێ ڕازی بێ دەڵێ من لە لای سەعیدی کوڕی جوبەیردا بووم، وتی: چێتە نەوەستێری عیدی کە دوێنێ کەوتە خوارەوە؟ دەڵێ وتم: من. ئینجا وتم: بەڵام من لە نوێژدا نەبووم، بەڵکو دوو پشک پێوەیدا بووم. وتی: ئەی چیت کرد؟ وتم: نوشتەم کرد. وتی: چی وای لێ کردی؟ وتم: فەرمودەیەک کە شعبی بۆ جێڕاینەوە.
وتی چییە ئەوەی کە شعبی بۆی جێڕاونەتەوە؟ وتم لا بڕێدەی کوڕی حوسەینی ئەسلەمیەوە وتویەتی نوشتە نییە بۆ هیچ شتێ مەگەر بۆ چاوپیسی و گەزین نەبێ. وتی بەڕاستی چاچی کرد، ئەوەی چی بیستووە پەیڕەوی دەکات. بەڵام ابن عباس بۆی جێڕاینەوە لە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی ئومەتەکان خرانە بەرچاوم، دەبینم پێغەمبەر هەیە کەسی لەگەڵدا نییە، ئینجا خەڵکێکی زۆرم پیشاندرا، گومانم کرد کە ئومەتەکەی من بن. پێم وترا بڕوانە بۆ ئاسۆیەکی تر، سەیرم کرد بینیم خەڵکێکی یەکجار زۆر، پێم وترا ئەوە ئومەتەکەی تۆیە، 7,000 لەگەڵتا بەبێ لێپرسینەوە دەچنە بەهەشتەوە و سزایان نییە. اینجا ئێستا چوە ماڵەوە، اینجا خەڵکەکە کەوتنە باسکردنی ئەوانەی کە بەبێ لێپرسینەوە دەچنە بەهەشت و سزایان نییە. هەندێکیان وتیان لەوانەیە هاوڵانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بن، هەندێکی تر وتیان لەوانەیە ئەوانە نەبن لە سەردەمی ئیسلامدا لەدایک بوون و شەریکیان بۆ خوا دانەناوە. اینجا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ماتە دەرەوە بۆ ناویان و فەرمووی ئەوە باسی چی دەکەن؟ ئاگاداریان کرد، فەرمووی ئەوانن کە نوشتە ناکەن، داوای نوشتەکردن ناکەن، ڕەشبینی ناکەن، پشت بە پەروەرگاریان دەبەستن. عوکاشەی کوڕی میحسەڵ هەستا وتی لەخوا داوا بکە بمخاتە ناو ئەوانە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی تۆ لەوانی. اینجا پیاوێکی تر هەستا وتی داوا بکە خوا بمخاتە ناو ئەوانەوە. فەرمووی عوکاشە پێشت کەوت. الباب 65 قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحوا من 40 رجلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. فقال والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. بەشی 65 من خوازیارم کە نیوەی خەڵکی بەهەشت بن. عەبدوڵڵای کوڕی مەسعود خوددا لێ ڕازی بێ دەڵێ ئێمە نزیکەی 40 کەس لە خزمەت پێغەمبەری خوادا بووین صلی الله عليه وسلم لە چادرێکدا. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی ئایا ڕازین چواریەکی خەڵکی بەهەشت بن؟ دەڵێ وتمان بەڵێ. فەرمووی ئایا ڕازین سێیەکی خەڵکی بەهەشت بن؟ وتمان بەڵێ. فەرمووی سوێن بەوەی جانی محەممەدی بەدەستە من خوازیارم ئێوە نیوەی خەڵکی بەهەشت بن، ئەوەشی مسلمان نەبێ ناچێتە بەهەشت. ئێوەش لەناو خەڵکی مشریکدا وەکو مویەکی سپیوان لە پێستی گایەکی ڕەشدا، یا وەکو مویەکی ڕەش لە پێستی گایەکی سووردا. الباب 66 في قوله عز وجل لآدم أخرج بعث النار من كل 1999. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. قال فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سورة الحج الآية 2. قال فاشتد ذلك عليهم، قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. ثم قال والذي نفس محمد بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال
والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. بەشی 66 فەرمانی خوا بۆ ئادەم لە 1000 کەس 999 بنێرە بۆ ئاگر. ئەبوو سەعید دەڵێ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرموویەتی خوای عەزە وەجەل دەفەرموێت ئەی ئادەم، ئەویش دەڵێ گوێڕایەڵم و لە خزمەتتام چاکەش لە دەستی تۆدایە. دەفەرمێت وەفدی ئاگر بنێرە. وتی وەفدی ئاگر چەندە؟ فەرمووی لە هەموو 1999. دەڵێ ئەوەش لە کاتێکا منداڵ سەری سپی دەبێت، ئافرەتی سکپڕسکەکەی فڕێدەدا، خەڵکی دەڵێی سەرخۆشن و سەرخۆشیش نین، بەڵکو سزای خوا سەختە. دەڵێ ئەوە زۆر ناڕەحەتی کردن. ئینجا وتیان ئەی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم، ئەو پیاوە کاممانە؟ پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمووی مژدەتان لێبێت لە یاجوج و ماجوج 1000 و لە ئێوە یەک پیاو. ئینجا فەرمووی سوێن بەوەی گیانی محەممەدی بەدەستە، من بەتەمام کە ئێوە چواریەکی خەڵکی بەهەشت بن. ئێمەش سوپاسی خوامان کرد و تەکبیرمان کرد. پاشان فەرمووی سوێن بەوەی گیانی محەممەدی بەدەستە، بەتەمام سێیەکی خەڵکی بەهەشت بن. ئێمەش سوپاس بۆ خوامان کرد و تەکبیرمان کرد. ئینجا فەرمووی سوێن بەوەی گیانی محەممەدی بەدەستە، من بەتەمام ئێوە نیوەی خەڵکی بەهەشت بن. نمونەی ئێوە لەناو ئوممەتەکاندا وەکو مویەکی سپیوان لە پێستی گایەکی ڕەشدا، یا وەکو هێلێکی سپی لە دەستی گوێ درێژێکدا.